Jill Scott, whenever you are, when Mamedi Waka Yarateha. Mamedi, Mezzukiani, Dulamane, Mezzuzanga, Mashama, Mezzo Robedi, Camara Hora, Yabo Robedi. Mamedi Waka, Kojoti, Dr. November, Ose Aleti, Karat Papista Haso, Caneti, Dr. November Salting, Kojoti, Carno, Kidnalebo, Native Ori, and Nautzile, Wata, when Mamedi Waka. Hopula Felori. Dr. November can need to sacrifice at all it's a high. Nagoya high, leading logistics it's a high. Hotwa Bloemfontein every Tuesday, Hotla Monana, when up Mamedwaka Yarata. Mamedwa Mitzma Volcanet, you are blessed and privileged cabinet or Sena States a hale when Mamedwaka Yarata. Hopula, Horicajan Luna, Ocarfune, Aleman, Lining Yarona, Yadi Nomoro Hunter K 081 836 6101 081 836 6101. Ogarfone la huyo mahapea MTN wena Mamedi Waka iling 073 849 7810 073 849 7810 wena Mamedi Waka ya Ratehan. Alright, jalo ka ditsholo, jalo ka go tshepisitse hore ke la bobedi o sa le teng Mdogish. Dr. November. Prophet Pitso. Le kae? Ke antle mo prophet right wena. Ke right doctor. Ke mo prophet kapa kana o molaola spitipiti. Batsa marato. Mona ke molaola spitipiti. Ka jona ke molaola spitipiti. Ke molaola spitipiti doctor. Pasaka ne le jwang doctor? Nrang. Ke bone marang ma ke ba le shane mpa ile tsela ka sonta ke ka hlaisa. Because ka sonta ne hle ke di personal ke bua le batho. O bua le batho, yes. Batho ba lo change nda. Prophet Pitso batho ba lo change. Wa tsa di today ne kruta ka ntho ne kruta ka ngolo la Daniel chapter 4. Ke bona o seng radio ma mo Bible in modimo a neng a expect the repentance Nebuchadnezzar hana o repent until the modimo okay ke tla hlotha mmuso wa ka mme o tla lo sutleha for 7 years wa tla torope as a warning Nebuchadnezzar hana mamela toro fihlela modimo ra tlo ke monate so ne ke bua ka ntho e ya ra tsenya ne ke bua ka ntho e wa prophet Pitso ke hore pele ke dumetse mamedi wa the other thing in the yes, doctor. We don't know the principle and that modimo a isebedisa ngore hlonolofa. Ya hlonolofa. E senya police. Re tlola police. Ha re bua ka a principle ya hlonolofa, a blessing. When modimo o hlonolofatsa motho jwa. Today ne kruta ka ntho. And unkukile na kwatelela but I thank God Prophet Pitso. Mamedi ke live TikTok on Facebook. Facebook ka ke Pastor November and Victorious Faith Ministry. Pastor November and Victorious Faith Ministry. TikTok ke Dr. November kapa Pastor November ke live also. Now, hona le kata tsilele prof modimo na nthusi but he loja nthusi so le latanya. I did not understand the principle ya ntate modimo o fetola bophelo ba motho jwang. Ago amela mo mamedi doctor kana e bohlokwa ke a tseba ona le se re tletse mona but hona le mo mamedi le na e batlang principle eo. Ntate ne ke ngotse dintho tse 5 ke di bile ka moreng. Yes. Ke ngotse ntlo di tšhelete di koloi le eng tse ke di kopa mo ntate modimo. But the problem di finya hore re rutwe taba ya hore God will provide but be re sa jwe God to provide ha wena o entseng le hore system eo a sebedisa to bless give bana ba modimo ntate they only know taba ya God will provide but they don't know hore system yeo God a provide ka ona ke le nna next side ka ba mo igantsi ke sa teke it's not aba kara kere ke kitsa ka tsatsi le leng ke re mara ntate modimo ha isa le ke mela dintho tse o ntshepiseng tsona o ne tso tlhompha ntlo tlo tlhompha dikoloi tsona modimo ra batho ba ke ba nneleditseng dintho tsa hao yes awa utlwa prof
batho ba o ke ba neleditseng dintho tsa hao ke bana ba o sa ba kgathalle ba o sa ba qekeng ba o sena taba le bona modimo there is nothing you ke itlisa motho ka bonna ke le ntate modimo ha ke gone o theowa modimo gone o theowa when you are a woman o batla tšhelete you must forget if na re ntate modimo tlo fa tšhelete but the only thing you ntate modimo ka yetsang wa tso o yetsang o yetsa system e sebedisitseng batho ba bangata when re ne re kopa ditšhelete modimo re file mesebetsi re fa di boss o re file di boss le mesebetsi mo re tshwanelang go sebetsa teng gore re thole tšhelete under certain requirements ntate man now two when you are a man you are looking for money ha ona mohla modimo a tlo thewana hodimo ba fa tšhelete but ntho modimo a tlo yetsa wa tseba ke eng ke gore ntate modimo o tlo etsa fela ntho e simple modimo o tlo etsa o tlo fa company kapa o fe mo sebetsang then modimo re provide ka batho modimo ha re provide ka bona modimo bona le basadi ntate ba ke ne ke etsa mohlala tsatsine na ke reng when Elia alapile modimo ha tla mo fepa ba rometse magwa ba fihla mo fa dijo now ke ne ke ruta ntho na ke reng you know what is painful ntate gore gona le basadi ba dulang le magwaba doctor asim that man is not a man ai utlwa ha se monna ke legwaba ai doctor that is ona le banna bona le basadi ba ka testify gore bophelo ba bo tshintshile mohlana pheta kopana le monna yena hona le banna ba ka testify gore bophelo ba ka kitsa le ba di direction ka moraro ke kopane le monna yena le mosadi yena so hona le batho ntate ba ile magwaba ba modimo a re tlisetsang bona I didn't know gore modimo o sebedisa batho and ka bo madima bisa tano entseng prof o yentse hore re kgantshetse batho re ske ra ka batho re be le pride manyalo batho ba le pride mesebetsi batho ba le pride batho ba kgatha le ke ba ikgantse hona le batho ba sadi ba ke bona wena tjena o ka rantlo yo a neng a keke a ba yo le ona go jaba le mong ai doctor wa tseba hona le ntho e etsang hona jwale ke utlwa gore se re matha kae ke utlwa gore se re matha kae ebile e ka re ka se hatwe hanyana ona ntwe e ke batla ngwana jwale o fahlolla mo mamedi mona wa Metsi Maolo FM because o ile wa ibua ntwe nana radio nngwe ke utlwa jwale ke dumela gore le ba mamedi ba Metsi Maolo FM ba hloka go utlwa gona le ntho o kileng wa ibua ka go rata mo ibua gore go baneng basadi mesebetsi nye ba e batlang ha mesebetsi e re di requirements ke 1 2 3 basadi banana motho o hana e lo o batla mosebetsi wa boponesa di requirements be dire o ska ba le thathu mosadi ana le thathu ha bona requirement e fela a batla mosebetsi wa tsamaya doctor a lo itlosa ntate jwale ke batla o thuse ba mamedi ka jeno wena doctor gore go baneng mosadi a tlamea go ikobela mosebetsi di requirement tsa teng fela tsa monna wa hae go bathata what's about project prof yes doctor you underestimate what we have I respect into ya motho ye moyemane but yena yona ndi yona o busa I respect number 2 ku se value ntse rona le tsona batho ke na le ntse ratang go ibua ke ratang go yetsa yes ke na le re ke re ke batho ba nke di bible motho a iphele yes a be o dima hantle mahlong go ra manamise sefahlong yes antsa butsi mahlo ke re manamisa bible ena mahlong ha tlotle be ke re bala motho ba ra ke bone yes ai manamisitse ke re e tshetsitsetse morao motho ba itšhetšisetsa morao ba re kona ke bona a ba bala ke re satano etsa so all the time everything e bohlokwa e valuang highly close to your eye highly mahlong a hao satano hana ha o e bona doctor I'm telling you that epela ha how mo mamedi a ngukho
Momamedi le wena hona jwale la ka nka buka kapa nka anything wa e beya mahlong hantle o e manamise mahlong a o tlo bona hore ho ngotsweng but immediately o itshetsitsetsa morao e se ile hole le mahlo a hao ke mane mo tlo kgona go bona hore okay ho ngotsweng. Yes. Now most of the time Satan o etsa sona ntho nngwe le valuang le e bohlokwa bophelong bao Satan o etsa ha ile pele a ska ba bona until we lose. So ntho e sa gore basadi ba bangata ba se ke ba hlompha banna ba bona. Yes. Ya pele. Yes. Ke batla tla ba mmeng bana ke batla qala ka banna. Yes. Banna bao ba re phoqileng ba yentseng hore betsatsing la ka shekulena se rokelwa le bona. Yes. Banna ba re phoqileng ba facing the responsibility tsa bona until basadi ba tshwanela ho nka over. Now how ka kopana le mosadi yeo monna kapa boyfriend ya hae yes ileng ya fail ho fihlella yena anga over that woman o tlo nagana re o ntse tshwana le boyfriend ya hae and how to value that is number 1. Prof Dr. Rena le banna ba re disappointileng ba lositseng boikarabelo and now banna ba entseng ba entse hore basadi ba nahane hore all of tshwana. So when o kopana le monna I mean o kopana le mosadi ya ile na kopana le monna ya lositseng maikarabelo batho monna no tlo mosadi no tlo o tlo na o jwalo now how to for respect le how ka mo etsetsa ntho mo le ngwe le how ka mo etsetsa ntho mo le ngwe ha ona mohlanga tlo veluwa yo boteng ba hao ha ona mohlanga tlo veluwa lenyalo la hao ha ona mohlanga tlo veluwa di role tso di bapala. Number 3 pere ba le basadi ba bona self ha bana moya wow appreciation to appreciate enana ke utlwa hantle right ana motho ka bo yena hana moya appreciation the person does hana moya appreciation kwa tsaki mama yes ke bo Eva modimo file Adam tsimo ya Eden le tsohle tsa teng ha qetile modimo ba ro yana Adam provider mosadi na go feel everything mosadi yona ha appreciate 99% to F Adam na le tsona 99% so Adam na le tsona mara F ke a kgathanto o lo batla ile nngwe a lo batla truth a lo batla motho iwan a lo batla Mr. Snake na le batho a appreciating now ya o qetela ke ntwe na rena le basadi bao ndate who does basa appreciating basa valuing di partner tsa bona ba tswa mo seng amate alo mamela boso ya hae amate o seng ke re 8 o'clock ha ba kena ka 8 o'clock o tlo etsa bonnete ba hore o tsuile ka 5 wa hlapa wa mata o matela boso au sia o le jwalo wena and baba mbabona tholore le boss wena ntotso mo yetsetsa tsona le boss wa intate bile ha imitile half ya dinto the only thing you boss ya yetsang ko mo fa salary fair ya month end mara yena o mamela boss o feta wena eish Dr. Elo Ritabena ha ile tjena ka nnete because ke a dumela hona le mommamedi ya mametseng ngwana jwale a reng Dr. November jwale o bua ka ntwe ke phelang ka tlung ka mona re etsa jwang doctor ya pele mohlang re le bontate yes o re ka khotlela maikarabello yes prophet Pitso monna modimo mohlang banna ba ka khotlela back to the responsibility modimo a neng a re tshepetse tsona because today basadi ba hana hore o hlompha banna ba hana ho felua banna because of banna ba ile ba loser in maikarabelo a bona that is number 1 but wa pele ba tshwantse ba dila le bona ke rona bona we need to come meeting that we need re tshwantse re sebetsane yes ya bobedi bomme ba bangata ba tshwanela ho understand yena na ke tlo contradicta jwale yes ke tlo ba contradiction e khutsi ka bo madimabe prof yena ke contradicta yes doctor sileke o re ha ke tloa today o re honna
ke banna bohle ba deservang respect le ba deservang submissive na. Yes. Submission. Yes. Yeah, submission. Every man would deserve a submission. Every man. Monna e mong le mong. I kgething ka So I kgething ka pele. So ore le bana ba useless, ke le bona ba useless. Are ntate mo ke understand. Hona le bana ba useless ke ka mo di mabe o tshwanela o sa ke monna. Ke the problem ke na. Once o yetsa qeto ya o commit le motho ha o sa na choice o tshwantse o submit. Because there is no way o ka wa commit le motho yo bona ngore wa faila o irresponsible hana direction ha o qetile o commit bo batla tlo ba o tlo batla ba stable o batla o bore no nanga ke ka mo respect jwang I useless after commitment net camera commitment you also na choice bible ikokobeletse banna balona and haire kokomeletse banna bale provider yes haina the condition iri kokobeletse banna balona ha ikatile be re dintho ntso. It means when you are a woman the time we commitang ka monna ya useless o tlo tshwanela go be submissive to that useless man. How na choice because Dr. Hokena hano le bibele ena o bua ka yona le ha I bua ka monna e re monna rata mosadi wa haina the condition ha o so monyetse o so tlanga you are forced to rata that you are forced to rata. So re lokisa mathatana batho ba pele ba tshwantse ba lokise ke runa bontate. We need to fix ourselves. Bondate man, bondate man. Bondate le no ka o jetsa ntate te ne BVD e drawing do go ona go tsipitso ha mala ile sente ona go tsika weekend ha sa la nyamela o kano le minote tata mautwa maputso sina le vaselini o jile chelete le banana wetsa re lose focus re lose direction bontate or the videos around us it is cool nene ina di tsonya ntsa go nene ina le mai nene ina di mutlanyana di DVD di mutlanyana the real position in what are relaxing there. I'm telling you. Because bonda didn't way relaxing there. Lose them. It's painful. But now you could boom. Boom. Yes. Bona until le bona ba khutlela back to the positions tsa bona tsa modimana dies o submit. Yes. Because the more ba submit. Yes. Is the more bana ba titulela ba le bang jola ka ba le bang no. Hona jwale ba bang ba panya ba le bang ka tlung e bile ba qetile ba kwetse void ya banna ba ikwala ka bana. Yes. Ba sebedisa bana o dula le bana spenda nako le bana ha ba qetile ba lata bontate bane ba di plastic ban ba duma ba duma ba mtlakase lino ba chachuwe di tla ja fatse ta ntso try ka bana. So there are a lot of things that want to deal and a little. One bond that they need to change can it the way by it and into that thing. Labor me what wants to change him. Didn't tell yo baby vangateli the way babona banna ka offer because banna that's why. And a banana or banna that's like offer. And about something about it because most of the time Prophet Peter bomba banna the expectation of it na ban. True. That is true. That is true. Banna basari banna the expectation. Yes. But the problem banna could have with the expectation the role responsibilities. Yes. The expectation the responsibility. So you need to know your responsibility before you can expect.
Before we expect a salary company, it's about job description. Yeah. No master of job description. Yes. Lo tsiba why when musebetsi mothewe. Yes. Master the responsibility. Yes. So how as somebody or sebetsa. Before expect a salary. Before expect a salary. Salary is the last thing you can expect. But when I say Lord Wednesday, o tshwanela go etsa jang o papale dire o ja responsibility. So nowadays basadi ba etsang matsatsing ana basadi the expectation di ka pele le ho feta the responsibility tsa bona so ba tshwantse ba di papa prof the expectations tsa bo me today di tshosa ka tsela makatsang. Doctor ke tshaba ntho e lengwe ke hlokometse hangata hore e kotsi ka o fetisisa tsa di expectation tsa bomme ke motho ya tlang relationship e ntjha fela a tla ka di expectations tsa relationship ya gagwe ntwenana ana e batla kwana a itsamayetseng kwana because isa kgone go provide o santsa batla o kena go ntwentsha ka expectation ya yona kile ka hlokomela go this is the most dangerous behavior because o kekebe wa kena nthonye ntšha doctor ka di expectations tsa gale e bile tsosa tso tsamaisitseng o bonana go di tla o dudisa o yena ke ga o rena re a step punjwa alala Let me say something. Prof. Yes. What's Amara? Yes, Doctor. Prophet Pizzo. Yes. Hunale di ntho tse pedi tse tlo di thasang tse basadi ba di ba shapile. Ya pele basadi ba ba exposed lifing kuri at the early stage. Yes. True. Bona baba exposed. Yes. Life. Yes. Because ngwana wa 20 years o khona jwala le ndate na ndi ya na ndi di tender. Yes, kennet. Ndate na ba sa mo spoil. Nna ka 20 ke ntse ke ha se. Ka 20 e bile o tsoba to tshwara di pijo boy. Mona kennet. I also believe in a stable income. Also wana le motho a ba nkelo bula le bank account. You 100. Now they become very exposed. Yeah. Baba exposed to the into. Then how about qetile ba spoilwe ka 20 ka 22 years so sansa spoilwe again. Now expose lifing e o yena a sa iketsetseng yona. Doctor. Dependently so. O expose lifing esa yetsweng ke. That is why the love language tsa bona o di shebe di jwang. The love language tsa bona tsa bo medical disappoint. O ba rata dintho tse o ba expose tsweng go tsona. Ntle le responsibility ya bona. Ba rata the love language tsa bona most of them ke dintho ba expose tsweng go tsona, not yena o bile exposed ka bo yena go tsona, but most of the time ba expose. Now ha re tle mona now o se yona o 20 years o sa ratana le motho yana le ditšhelete ntatela sa mo fa ditšhelete sa mo spoiler sa mo rekela di rose expensive o mo etsa yetsa when you come to that lady o fika phelo ba motho ntho no qeta go bua ka yona sana di expectation ona di expectation o batla hore wena o kala ka dintho tsa ne tseo yena tswang ho tsona o kala ka dintho tsa ne tseo yena etsang jwang a tswang ho tsona. That is number one. Re be re ba le o se bana ba ratana le banna ba batho. Doctor, re be re bana ba ratana le banna ba batho. Be lo go ba bang ba bona ba tloleletse manyalo ba re tlotla go ba. All right. Ke batla re qale ka bana ba. Thank you, doctor. Re ke batla re qale ka bana ba expose wang. Oh yes. Monna yona ya nang le mosadi. Ha batla nako le mosadi wa hae. O rumela o tsima hamme a batla o cleana ntlo ana le ngwana ya sokodisang o mo fa di toy
Yes, yes. Mo keep busy ka di-toy. Ngwaneno a ska nna mo etsetsa bolasta. Yes, a clean without disturbance. A clean without disturbance ke ngwana. Bontate bana banang bana le basadi. O kopane le yena a ratane le o ngwanana wa 22 years. 23, 25. A mo spoile. Irin da teno ha batla o enjoy nako le mosadi wa hae. Yes. A mo romelle tšhelete, mo romelle eng a re spoil yourself. A mo fe di-toy. Ai. Now, pay ya doctor ma. Di-toy tsena. Mosadi ena o tlo di change o sa motho di etsa love language. Yona na we. It's a love language. It's a love language. Come on, man, doctor. It's a love language. O ka iketsetsa kapa o ka etsetsa. O ka iketsetsa ntate kapa o ka etsetsa love language. And ka bo madima most about bana le di love languages. Especially bo ke ba di etseditswe. Ke ba introduce motho. Now here's the thing here. Ke yana o siana sa ratene le ntate a nyetseng. Ntate no sa mo spoit. Sa mo etsetsa dintho o mo fa tšhelete o etsang because bontate bana bana le system. When about to spend nako le monna le mosadi wa hae o tla romela di gift that is why rena le di rose tse deliverwa bo Mr Deliver di tlo deliver now ka tsatsi le leng when o kopana le mosadi yena ya rataneng le banna ba jwalo ba bileng le tšhelete kapa ba neng ba nyetse ba mo expose tse life now o sa mitara ka mfuta wa banna ba tswang go ke go tla ntho e buileng ka yo gore today basadi ba bangata ba compare the current partner tsa bona le di ex tsa bona ene motho a sa se bore ex eo o nongona le yona the mentality yo re tlang ka yona ba really I mean bomme mentality o batlang ka ona that ke mentality o tlisa pressure e tshosang. That's when you tell about bonda to bangata jwalo ba qeteletse jwa ba etsa ba le frustrated. So because bomme ba etsa jwa ba tla ka background ya the relationship tse ba tsong tsona motho a sa shebe gore relationship e tsong yona motho wa teng una afford yes yani una na le mosadi and una spoiler because una batlana una mpatalla nako yes una and because bana ba nyetse batho ba etsa system e ba e sebedisa nyengwe kena o gona ho kata alisiko au fedi toy abalisiko abashebana le mosadi wa hae mara ba o fa di toy aba spoiler au fedi ntho tso di hloka ngore wena o no thabe ha yena ntse a shebana le mosadi wa hae a itsetsa mohlanga o batlang o jampe o reka le availability ya hao o reka le attention ya hao wa tseba hore ha qeta o spoiler mohlanga o batlang you are going to avail yourself because wa o spoiler now bohloko ba basadi ba jolo ntata ba fihla maphelo a rona ba tlisa pressure engwe hlotseng ka tsela hlotseng that is what bonang re sokula kana yes doctor now nna ke ka kopana le motho a ne ke mo jwetsa ka re usaka nna ke batle stress le se senyane ka ra ke batle stress le se senyane ka ra ke batle next ka re nna if una le experience ya bontate ba nna ke go pahlera a rwana yes because nna ke tlo gona ntwe I don't want to be frustrated hona le o se mo ene ke ratane le yena ke ngwana 26 27 yes doctor it was an advocate na ratana le monna motheneng e mo romela di rose tse tsosa mohlane ke kena bophelong ba oseo pitso ka valentine ne ke me hlo re ke etsa nna because you can no meet the expectations tshwantse ke meet the expectations tsa motho ya bileng teng pele ke file I was so much frustrated kabaka tswa oseo ke feel like I cannot be frustrated ke tlo ba frustrated ka life esa setwang ke nna a se nna be standard sa high mona mo selendeng le ena ha se yana se beile mo mar ka bo madima motho ya se beile mo no o motlwele ha sa le and umutlweletse kai standard in se o amobeile ngo sona so that is the problem and that is why today basadi ba bangata ba sa gone go fita maphilong a banna gore le monna ya good o thola gore mosadi a gone go fita bophelong ba because re mejara
basadi re mejara banna basadi ba mejara banna the current partner ba di mejara le di ex tsa bona ene ba sa shebile di ex tsa bona ne di le jwa doctor ei mamedi wa ka gopola gore ka nna tshwaela mane WhatsApp mane ntse re na le Dr November ka nnete taba ke na ya di expectations mamedi wa ka ya ratehang 070 4221856 ke WhatsApp o kana senda molaetsa mo 0704221856 o kana re tiela mo le mohala wena mamedi wa ka ya ratehang mane nomorong ya 0818366101 haebe mohlomong gore nna ke sebedisa MTN ke rekile di free minutes tsa MTN le yona iteng ke 0738497810 etsa jalo wena mamedi wa ntho ke na ya di expectation e doctor hai e entse gore bomme banana ka nnete ba khawane le batho bene le ebe banna ba bona yo for batho be e tlo bang batho ba ba fang dithoy fela ba bapala ka bona ka jeng le nana mme ona doctor e leng hore ke khale a expose to this lifestyle hobane mosadi e mong le mong ha tsoa a ntsa robala o ntsa tswa marketing hanyane jale ho fitla nako mo ileng hore wa elellwa hore mara ntho ntse ke etsa enana ha se ntho e right ba bothata doctor ntho ke batlang go tla yona bothata gore ke hlokomela hore batho ba bomme ka nako e ba ithelellwang e ka go solelata hangata monne mo kilare basadi ba mo tshwara jela ka lebese ha bana ba mo tshwara jela ka waini ke tlola ke re banna ba tswe marketing the only time monna tswe marketing ke ba sena chelete true ke nnete ke a dumela doctor le ha ke ka ba 70 yeah man ha ona le chelete ke ka ba le chelete ka khutla na marketing ka 70 years ai man ka 70 years like ka ba le chelete after 70 years I ke nga khutla na marketing because monna wa 70 years ontsa khona ba tlwa ke ngwana wa 30 years as long as le chelete ke nnete doctor ke nnete fela ho mme a se ntwe tsala ba tseba le bona ba tseba ba kampa ba qeteletse ba se ba ile dibenteleng ene ka bohloko ka mo di mabentele ha ba compromise bana ba shimane bana ba mo bentele yes o tlo nka for dikoloi tsa ha a unke fetshete ha e mongwe tla re le bana ba mafethe se banana ba tla nka for tshete tsa le dikoloi tsa ho le success ha but here's the difference nna nka ngwana wa 30 years ke le 70 years nka ngwana na 30 years yes be ke mo tshwara ka molo be ke mo tshwara ka letso good one as my wife yes good one man le bentele lame la 25 years kapa la 30 years le ke la tshwara lo nggono wa 70 years ka le beletse malwena molo ke Nicodemus ke ntwa bosibu fela ntwa bosibu fela asia public as in community of Boba batho ba ratana le mabentele they know horibile mabentele the only thing ba ka ba yetsang ke ora fihla tlo service ha qetile o mo fe chelete o mo kadime koloi ya hao ha qetile tsamaya lo laisha dithaka tsa hae ibile o ntsotse ha bana choice ha bana bikgethele because you are out of the market jale re ho bana ba tswa manyalo ba be ba ya ba lo ba di side chick ba ya manyalong a basadi ba ya basading ba ya manyalong a basadi ba here is the thing Prophet Peter le molaola sepeti wa tsamaya le tsa di relationship here is the thing when re nyalane nna le wena o tla ka 10,000 umme ke tla ka 15,000 ke ntate yes re kopanya bokae
10,000 plus 50. 25. 25,000. Then when re arohana na lwena. Butle pele. Rena le 25,000. Yes. Do you know that re tlo phela ba bokae? Lifestyle ya bokae? Ya 25,000. Yeah, 25,000. Yes, doctor. Are you aware? Yes. Re tlo phela lifestyle ya bokae? Ya 25,000. Now here's the biggest problem. Nthe e tsa hore basadi e be di side chick ha ba qeta ho tswa manyalo. I'm going to tell you and ba ya ba sa batle o ba di side chick. Now ha le qeta ho divorce le monna ha ya no 25 wa 15,000. Lo yana wa 10,000. Now ho sona le 15,000 e tsamaile. E shota. Se ka 10,000. Now 10,000 in yena. Lifestyle ya how le ex husband down in ile 25,000. Jale 15 Neli thusana le patala school fees together. Neli thusana outside the petrol mohlang yana o sena tšhelete. Neli thusana hona le reka electricity. Hona le reka ditire. Neli thusana. Now o tsamaile ntate ane ka 15,000 ya segaukise. Ke mane mo re ha o dutse le monkono realize re banna ha ke na petrol ha ke na ditire ene mothane o kae o ke a rwana le monna wa ka neng a nthusa ka a neng a nthusa ho reka ditire le hana ntena monnane le hana jola but o na nthusa o na na di contribution o na mfukuletse now you are alone ntate ke mane mo realize mo tshwantse tshele petrol ka buena ho tshwantse o service koloi ho tshwantse o reke grocery ho tshwantse isa bana sekolo because most of the time ba lwanela custody ya bana ba sa most of the time le ba sa affording bitso le ba sa tlong afforda bana ba lwanela custody ya bana now ha qetile ha sa dutse le mong ha sa na motho a mthusang ka petrol ha sa na motho a mthusang ka ditire ha sa na motho now o hloka thuso ke taba thuso ke o hloka thuso now pitso ke ena monna matšhabalana pitso che o nyetse mare pitso ka o thusa o tshela petrol o tlo nka pitso o ntse tseba rona le ona le mosadi wa hae o tlo monkela ho kwala segheusane ho ra o thusa botsona go rena doctor ana ke strategy hore ba kgethe banna ba nyetseng hobane ba tseba ba responsible. It is not about responsibility. Okay. Ke o fela banna ba tlo ba kgona ba thusa ba afforda ikita ba fela ba ka unka la o le eng la o sena monna la o sena mosadi but as long o tlo mo thusa le ha una le mosadi as long o tlo kgona mo thusa responsibility tsena tseo a nang le tsona tseo a sa kgoneng ho survive a le mong mosadi ona ha sana lerato o sa hloka thuso now ba etsa so most of the time banga thuso le ha e ka ba e hla ho mang kana ko yo alin desperate for thuso o tlo inka le high kapa that is why basadi ba sa khonong ba sa mind o nka monna wa friend ya hae the expectations tsana na le tsona hona jwale akaya fase now bothata go no to sustain that life ya 25,000 yani ya 25,000 now ko rabatla monna o mong aka mothusa to sustain that life. That's why I go for doctor anale ba for kana go for fela meter ba mothuse to maintain that life. So that is why basadi ba mangata ba pateletseng ba decide chick but because of what's when ke le ka tsang prophet Peter le momamedi wa Metsimaholo FM nkile ka nka drink ena e bitswang ya energy ke be ke re bale di ingredients tse ka ho yona yes e bua ka energy be bua ka eng bua ka ke bua ke be ke re hona le banna ba tshwana le drink ena when unwa o tshwere drink ena e tla be ngotse red mama ke drink e tla be ngotse eng pohoyane
But poho yana ho yona ho na le energy ho na le eng the ingredients tsa teng. Now ke hlola ke ra ke ba le basadi le banna ke re ho na le banna bao e reng when you lose that ha ke tsa mohlala when drink yan we qhala ha wa lose drink yan poho yan fe but you lose the ingredients tsa teng tse neng di le ka hara drink. So ho na le banna when you lose that man, o tlo lose the ingredients tsane, iling tlhokomelo, iling affection, iling presence ya hae, ke ingredients. Now when you peta o lose monna yena, o tlo tletsa, o tlo batla di ingredients. Ha sa batla monna. Ha sa batla monna. Ai khona, Dr. Kukwan. So batla di ingredients. So basadi ba bangata ka jenong lenana, frustration e ba tshwereng. Ke hore ba batla na le ingredients. Ba batla tlhokomelo, ba batla thuso, ba batla tshelo di petrol, ba batla services tsa dikoloi, ba batla etsang because ba bang ka neta ba gone ba le bang. Ka mantswe man, doctor, is it safe to say haholo mosadi ya tswang lenyalong, is it safe to say ha sana lerato? Ba tse bana le lona le ba bang. It's just that basadi ba tse hore banna a se banna bohle ba tshwanela go latlhuwa. A go iphetho na le mosadi a tlameya mo utlwa mohlomong o na sa tshwere pampiri a divorce kona jwang. Ona le banna ba sa tshwanelang go latlhuwa. You cannot afford to lose that man, because when you can lose that woman, I mean that man, it's the same le basadi. Yes. Today life is abona le khutletse back to zulu, because mohlanga na lose mosadi yana o lose the ingredients, because ona le basadi bana le impact maphelo. Yes, true. That's o thole re no ke kwa ba le ntlo ntle le mosadi. Yeah, ke nnete. Ntle le re mosadi ona a push. O no ke wa ba le a home ntle le re mosadi ona a push. O no ke kwa ba le furniture go ja mosadi ona na le siko. Nkabe ona le a house. Nkabe ona le a house, not a home. So there are people bao resa tshwanela go arohana. We cannot lose them. Now o tlotle Bible re ga re gotlela lentsweng. Yes, doctor. Bible when Jacob ha fihla ha Labane, yes, o fihlile Labane a ntsazama. Yes. But Jacob ha kena ha Labane, that's when ho bile le breakthrough bophelong ba Labane. And Labane I born Antwina. There's a breakthrough, there's a change, there's a shift. Yes. That is why when Jacob Labane I rename the amount of money lose. Because Labanuna realized I can lose, but I cannot afford to lose Jacob. So the problem here, banna le basadi, when we don't consider the ingredients because you're not going to lose this man, you are not going to lose this woman, but you're going to lose the ingredients. Doctor, se re bona re se tshwere container. Mara re tshollotse content. Content. Doctor. Container na go fela batho ba ne re bue mara. Re shine ka yona. Yes. Re shine ka yona. Kutlwa hantle. So that is why ke re nna when mosadi a batla divorce kapa monna batla divorce ke ra dule fatshe ke re bua. Beside the problem e o yetsang gore divorce, let us talk ka monna eno re ke monna jwa. Beside, yes, bufokodi ba monna bona bo batla mo divorce, but let us speak, let's talk about this man ke monna jwa. A ke re tlose bufokodi. Ke na le ntho e ke ratang o yetsa ke be ke nka motho ke memisa ka pela kereke. Yes, doctor. A periskipa se sweu be ke botsa batho o periskipa ba ba re bona bosweu ke le bona ba re bona skipa se sweu be ke nka making pen. Yes. Be ke yetsa doto enso be ke botsa batho re le bona batho ba re bona doto enso ke le bona ba re bona doto enso ke be ke re ho bona Satan operator so ha batla re lose value ya batho. Yes. O yetsa re lose
botle le bokgoni le bohlokwa ba motho re focus dotong now here's the problem there are hona le basadi prophet bitso na le basadi ba sokang ba recover le no doctor le no re ka ba fono morata ya iwane fela ya ka kena are be honest fellow ka morara lose monna ha o recover le na hona le ba sokang ba recover le today hona le banna ba sokang ba le today ka morara lose mosadi you know why because when you color drink ena the ingredients when we color you are not going to lose that drink but you're going to lose the ingredients it's like a drink here so when we lose a banna we don't lose banna ba fela mabili but we're also losing the ingredients bohlokwa availability ono mo phone unulela ho yena una uhlokomela una yetsa but the only thing ubile le di mistake tsa di entseng but now umulahlile but today as we speak how sa gona ho recover Dr. Mlaitsa Kuna mamedi a re dumela sheriff le Dr. November la bua taba e bohloko bo enketsa hallang bophelong ba ka ke na le 8 years ke ntse ke hopola monna wa ka baka la bohlaswa ba ka ke kopa thuso a hlamona 8 years doctor 8 years ha so recover 8 years are ona le 8 years wa ikwahlana ke tsona di ingredients tsa and trouble jetse now o ka mmotsa haiba ke osina yes ka mo mmotsa o yentse a tlo o yentse ka morara a rwane le ntatang ha isa la batlana le ntateo maram matla bo ntate baba ya ga ima doctor ammatla ka ga bo ntate baba when o batla the ingredients tseo mothiami yo nonguna le ena a tsabaileng le tsona ntate o tla matla mothiami yo molutseng o tla matla bathong ba o kileng wa kopana le bona there's a lady ya kileng a introduce ntwenyana ntate nna ne ke nyetse lenyalo la ka la pele ne ke nyetse for 22 years I remember you said yes 22 years ka mora divorce I met this lady kileng ka utlwana le prophet Pitso ke ne ke qala utlwa le rato ke le ntwe bitswang quality time ne qala do spending time with your partner enjoying mohlane ke arwana le that lady ha ke so sokole jwa o matla ho baba ke matla ho baba and that is why ke ring this thing yo ya hore re nke diqeto tsa o lahla batho re ka yetsa mabili because it's simple it's the emotions the pride even the emotions bile di mohlala I thought the emotions di etsa ro etsa a quick decision because di tlo fela yes so the emotions di batla you must act now so that mohlandi fela ngo bo stakile ka decision yo sa tlo mo change doctor kutwa hantle so now that is why the rena le batho ba lositseng batho until today are so recover ke motlisa o sena wa 8 years ke batla ho bula emong doctor ke batla ho bula emong are madume ke ntse ke mametse ke le ka Harry Gwala France ke nna Samuele moruti ke kopa ho botsa hore jwale nna ke mofumana jwang hobane e se le di kgwedi a tsamaile ka lebaka la diphoso tse ke di entseng fela ke ile ka kopa tshwarelo empa o itse ke mo fe nako jwale ha ke tsebe hore na ke tlo ema nako e kae ebile ke se ke bile ke batla ho nka bophelo ba ka o batla nka bophelo ba a se le dikgwedi tse tharo o sabila batla nka bophelo ba o ntshwara le mamedi ka o tshebile ke shebile ntho ya ka TikTok maskis next time ntho e ntate na buang ka yona kapa ke mme ke kopa ska nka bophelo ba e batang ke accountability yes utlwana aska nka go ba no hlokometse go phoso ke ya aska nka bophelo ba hae batang ke accountability ya di mistake tse etsetseng now here is the thing hangata
ke hlola ke ra ke bua somewhere ke be ke re rona re manyalong di couple di sebetsa jwala ka insurance tsa dikoloi. Insurance it will never protect you ska ba ke ena accident. Hey. Dr. Namta say grant you. Or insurance it will never protect you ska ba ke ena insurance ska ba ke ena accident. Ma you protect you for how care? E emela ho ke ena accident e bile ona e mang ka mo. E batla mo fix. Ay man, mamedi, I ka ba wa you kan tsena na I call. Most of the relations, most of the partners. That is why, most of the partners didn't have mentality of insurance. Re ema kama tu when you saw the accident, when your relationship or marriage was like an accident. And kama madima be prof, hona the accident that this guy is beyond repair. Yeah, yes. Because of the kind of an accident they are there, impact they are there. Berre tla loka but hloka nako. Hona le koletseng ka nako e telele le penal bitare ho latela the way le metseng ka teng. So the problem ya banna le basadi re emela gore ho be le accident le nyalo kapa relationship le male ha ile ha o qetile bo sorry and I told her sorry but the accident the damage is a no ka tsele makatsang. Come on, so Doctor or Hunta Samuel nako tse ding go bane the damage is le go now ha and now o tshwantsa dile mantsweng ana ha are mosadi ha are a di sa batla letho a re mphenako nako ena doctor ke mo fa jwang ke mo fa ke ntse ke bontsha remorse very important ha re mo fenako but bonsa remorse, be there, but don't push. Yes, don't push. Very sensitive. Because when you can push, you can push, you can frustrated. Don't push. Now, go ka pace right. Because come on, can you show honolo? Mutiona ha are agisa batla little la how. Or fella, give me a chance, a time. Time, yes. So you need to do that. You need to respect that. That is somewhere Yarimela Roka na Dr. November or in Fella Highway on Alamatata, Dr. November to see the normal high. Yeah. Yarimela or Shabualena, Manandati, Otro to Sahulu. Mamedi Hopula, WhatsApp Kuki on Ayania 070-422-1856. I will be the prophet. 070-422-1856. It's a more like our more capa voice note ya how or na Mamiduaga. Dr. November Temuto to Salo Eleta relationship in can I say a call back phone? Yes, that call is an Dr. 081 okay 836 6101 081 836 6101. Ibiba it's a MTN one it's ani ngeke go ya bitsa go ditswa kae ha ba patala jale MTN ke ba mphato mona ke 073 849 7810 073 849 7810 o ka re tiela mohala mo wa bua le Dr. November mhlomolo ena hona le dintho tso ileng hore ka nnete lenyalo la how you are becoming very frustrated ibile wa miserable ibile o solo mongwe wa batho ba reng bontate bana ke ntho tse tshwanang mamedi wa ka Dr. November o teng ka ga di phapusena tsa gaso gore a tlo bua le wena mamedi wa ka ya batla Doctor we are frustrated ka ga manyalo ba ba batla o tswa ba batla o kena kore motho e mong hona le ntho ke ne ke bua o mo tsaya tsatsing la ka jeno ha ne ke le TikTok o nyengwe motho a re santsane re ba le tshepo jwang batho ba bangata tse ba batla ho tswa ka ga manyalo jwale rona ba batlang ho kena nnete ga le bona lenyalo nnete lona le teng fela se re tshaba ke kena jwang ha o solo tjena na tse ka bonta ba Samuel ba tswa re e ka re jwale nka ipolaya o ikwa se le kotsi ha se fitlile mo doctor ka nnete se le kotsi all right molaetsa o mong kona o fitla monana o re
dumelang ka mo ka studiong ya le dumedisa bosiung bonana ke Masedi ka Phase 3 Iraq ke ne ke kopa dinomoro tsa ntate Ruti November hle. Alright, natural jwalo fela. No re tla fana ka o tlo fa tsona ska wa ra wena me Mama Sedi ka mo ka Phase 3 o tlo fa tsona. Doctor re tswe mathata. We manyalo re frustrated, but we frustrated haholo. Mara tlo go jwetsa ka o fela di frustration tsa manyalo. A setse re iponang di le ka hare. Ke tseo di tlang ka ye mong. Di tlang ka rona. O go iphetsa lo. O go iphetsa ntwe. Ke go ba ke bete. Yes. Most ya batho ba frustrated ka ramanyalo le ka di relationship. Yes. But ha hona frustration kapa stress kapa problem e tlang tsena e tlela e le nngwe. Prophet Peter ngo re tla re di pepi e mong le e mong o tla ke na le ntse ke rata go ruta ka ona ke re when modimo qata o etsa lenyalo tshimong ya Eden. Yes. A etsa Adama le Eva. Le Eva, yes. Tena qata ba beya ka tshimong ya Eden. Bible ere and then modimo re okay ke le file tshimo kena ke le file lelapa. Then Noah e nentse batla o destroy ya lelapa la Adama le Eva. Ba we Peter Noah yes e nentse batla o destroy ya lelapa la Adama le Eva. Now e be utlwa mohlanda te modimo ana re Adama ke tla o etsa mothusi ya tla o thusa. Ya tla o thusa, yes. Prophet Peter. Doctor. Noah ile ya utlwa mohlanda te modimo ana re ya tla o thusa. Ke tla o etsetsa mothusi ya tla o thusa. Noah ya re Noah ya re mothusi ena a tlo thusa monna wa hae. Ke tlo mo offering pisa. Thuso nye. Utlo yena nto thuso yona tlo tswela pele o yetsa mara not for the husband. Not for the husband. Mara thuso yona ite. Thuso tlo yetsa. Calling ya hae ya o rubitse ditso o thusa. Utlo yetsa. Then e be sa re Noah Bible e re e be re Noah ya bitsa mosadi. Ya fitla re huitseng le ka tholwana ena no mosadi ya re no huitse re se raja. Bible e re Noah ya ra modimo a bunnete. La le ke la ja ona next le tla tswana le. Yes. E be re Bible mosadi a ja e tsa qeta ho ja a nka a isetsa monna wa hae a. Yes. Na ha re se betholwana ile ka mang le lapeng la Adama le Eva. Noah haya kena kara lapa la Adama le Eva. Satane haya kena kara lapa la Adama le Eva. But we patletse enwa I won I leng yam amunele aba loyal to Satan kapa ho Noah. The weaker vessel. The weaker vessel. Amunele tsa mosadi a tla ka tholwana. Now problem e ka ramalapa a rona Prophet Pitso. Ndate hona le bontate ba loyal to the enemy. Satan ba tshepetse ho. Ai doctor. Hona le batho ba loyal to the enemy. Rena le bomme ba loyal to the enemy ndate. Prophet Peter, rena le basadi ba loyal to the enemy, not to their husband. Ai doctor man. I'm telling you that. Kore motho a loyal ho dula a tlisa misery ka. Rena le batho ba loyal, rena le di girlfriend they're loyal to frustrate. Aye, man, aye, doctor. How loyal to bring the frustration to the boyfriend. Remember, the boyfriend they're loyal to bring the frustration to the girlfriend. To an extent, Renaleba Sadi today. Kababana Basa Why? Because there was this person in this couple here. Ya bile loyal to bring the frustration and miserable. And here's the problem, Prophet Bison. Mulaula si piti Sheriff Yamanyalo. Who mamelo joining that. Now the problem here is what is painful
and then na ke yone ntse manyalo nga ka mabedi na ke itse batho ba tang roka ofisala ba tela sefapa sa ntate so la ka tlhapa tsa bona di sa ya accountong ya ka fa mamedi wa ka rata so la nka di sa ya account so la ka di sa affect account ya ka judgment ya luna di social media ga ikungeta ntsimo ke tsile manyalo a ka mabedi nyalo la ka la pele ne re se ke tlamme thapo ke re ke ipolaya ke tswa mo ke tlamme thapo ke re ke ipolaya ke tswa thapo ke shiftile bete ke beile stulo ke re ke ipolaya ke tswa mo ndate modimo ba re honna hona le ngwe e tlang ka nako e telele batho ba tla go yena fela gore hona le banna that man is not a man, it's a distraction. Na le basadi. Ase basadi ki di distraction. Yeah. The distraction ki bana ba o satana ba sepelang o tlisa ditholwana ka ra malapa bo. Ba sa mind o cause a problem. Ke tsile manyalo nga ka mabedi. Lenyalo la ka la pele ha ke tla tsholwana ne ntse ke dula Freedom Square. Yes, doctor. Ke na le 7 room ene ke haile ke le moputso mohlane ke qeta ho utlwa lentswe lena distraction ke a ke tswa lenyalo la ka la pele today ke dula tropong ke na le matlo maholo tropong ke Joburg ke na le everything now problem e ke na Prophet Pitso le momamedi wa metsi maholo FM ke hore we are still going to be frustrated and miserable until we choose about ba right, until we understand re tlo batla maphilong a batho ba bang, until re tseba re tlo etsa maphilong a batho ba bang. We are still going to be very frustrated and miserable. And ntong kutlisang bohloko now tlo ntwe neng kutli enengetse re kutla nga pa ka tshentsa basadi ka mbala rwa ka pitso hlabana la bua hlabana molaola speed sheriff o tswa bana ke re I cannot ke sotlehe ke le ngwana ka ra family ya bofutsa ke be ke tswa modimo ba mpromote modimo ba nkutlwela bohloko abampha my own place my own space my cars my money modimo ba etsa bophelo ba ka bo be bitiri lo feta bo ke tswang ho bona but still ntate bentse ke sotleha o sotlwa ke motho mo space in saka di resources tsaka di ntshwantse mo di blessing ka tsona because tsa din to Prophet Pitso molaola speed tsa ha see the blessing there are people ba mo di ba feeling dinto ha see the blessing dinto tse mpotsa ke matsidiso modimo file matsidiso modimo na o tshidisa ka baka la situation background yao family yo tsong yo tsotle yo tsong yo so we cannot afford to le ha modimo sa re tshidisitse modimo re comforting modimo o fe ntlo yo no sa deserve modimo na o fe tšhelete no sa deserve then somebody about tla fitla a sinya peace yo a go tlisetsa tsotle go yani yo tsong yo no one that so that is why but if back understand that ha ba tlile manyalo ba tlile maphilo ga batho ba tlo etsa na ke bana batho ba sukudisa re ba ba le hanyane yes doctor bana le pride ke boyfriend nyana ipatileng pride yes as boyfriend ipatileng le husband ke husband nyana ipatileng pride se khathalle o se qeke mangala mapelwenyane ka ofela dintho tsena le nna ke bile victim ya dintho tsena that is why o nkukile nako e telele hore ke nne ke sukule o nyala batho ke batla motla o yona kera once o ka nka wa tlisa motho ya sa kgathaleng ya sa qekeng ya na le pride ya sna tsoteleng ya ratang space sa hae ya re le ha dintho di se right yana ba sa khathalle ba sa mind you must know that you are going to be frustrated for the rest of your life you're going to be very frustrated now like you are not excited so that is why getting ntoto re sotla manyalo wena mamedi wa metsi maholo FM so
ke gore fela batho ba tsere ba tlo etsa maphelo a batho ai doctor ai nna ka nnete o dula o no bua dintho tse reng ha ke tshotse ke se ke le mong ke re ya no ya gore you speak my prophet, let us be honest guys, re sotleng black people re sotleng in that re tswa re holetse di family re lahluwe re rejectuwe ke bontata rona ke mong wa batho ba rejectuwe ke ntate wa ka ka lahluwe ke ntate wa ka ke tsebe ntate wa ka o kae ke mong wa batho bao mme wa ka a neng reject a hana ho mpha tšhelete ke sena tšhelete ya petrol ke felletswe ke petrol pela ntlo ya mme wa ka ke mme wa ka a re no hana tšhelete a tswa go gola a tswa go thola tšhelete. But there are things so modimo a re fileng tsona go re comfort go re tshedise but a re qetile be re nyala o bonyetse but a qetile now still o ka ra lenyalo you're not happy o ka ra o ka ra relationship you're not happy hana ha o sheba motho yo yena ha mind if o kwatelwane ha mind ibile ke yana kwatang pele ke yana ngalang pele ke yana sa buising pele I cannot afford nanga mpaka ba fa nanga mpaka ba fa that ba bona ke batla step nka se tswela le step se ba ba fa dan o be fa nka ba fa that ka batla fa ya moholo fela ton train bo fa de mona Dr. Mlaitsa bona mona na a re dumela mbatswadi ntse re le mametse re le mosebetsing topic ya lona e re hlomola diphelo re kopa o botsa o tseba jwang ha o fumane girlfriend e right ke junior le sabata ka Sasol ke se go yena doctor ibe formula e teng ya hore ona o right ka pa bate doctor o right ka dintho tse wena di hloka monyana seo a leng o right ka dintho tseo because bo right baka ha o bolele re ha ke motho ye mong ke tla ba right ke bo right ba botlo bang right to that person for that person bo right baka ha e tlo ba bo right ha o bolele re ha ke le right ho wena tlo ba right ke tla ba right motho mo but motho ba right according to the requirements tse hlokuwang ke motho so ka bogutshwanyane o tlo tseba jwa gore motho o right ka ho meet the requirements tsa hao simple. Doctor Anantona ya di requirements e sebetsa ho bo mme fela kapa le ho bontate I mean e sebetsa ho bontate fela hore ke nna monna so o tlamile ho bue ka di requirements tsa ka kapa le bo mme le bona ba loketse go le bona ba be le di requirements bana le tsona I think everybody na le tsona le rona rena le tsona but ka bo madimabe tsa bontate tsa bo mme bona a se ngata di ba favorang o ba se bona ba nyala kutla handla a se bona ba nyala ha o batla mosebetsi the requirements tsa se tsona tse ka mosebeletsa yes because kwena hloka mosebetsi so ka montsho kontraka yo mosebetsi ai wena contract ke mosebetsi so kwena motho yo tlo tshwanelang go be ready for the requirements tsa mosebetsi o tlo uthola so as much bomme bana di requirements ma ka bona di ba sebeletsi anga because o thusa go ba di requirements ba to sina lenyalo yes lenyalo le ho ntate ke tsa sense and that is why basadi ba bangata ba na le di requirements tse gola bana banna ka ofela bona ai doctor icon doctor elori ka nnete batla botsa hantle elori basadi ba take over hore ebe bona ba batlang ho leader lenyalo kapa ke system ntwenana ya hore basadi ba ka jeno ba be manganga kana go bo bende rona banna go bona ditlhoko tsa bona di etsagale ke influence but that's gonna basadi ba kgona computer le batho sa ba tsebeng ba social ba bona mona social media ha hona mohla nka kgannang go tshwana le Michael Jackson ke moyo ba runa banna ha se a ngata re computer le banna ba bang ba re sa ba tsebeng that's true next that's true next
So that is why Runa influence your society. It doesn't affect us. Yes. It doesn't affect us. Yes. Are shebi bo mama phela jwa. Mar basadi ba gona go computer le motho sa motsebi. Ebe role model ya ha. Ebe role model ya ha. So now the problem, that is why today le fatsi le control ambassador. Because today now Shaba this thing you must choose yourself. Yes. It's an influence. Yes. You must choose yourself. You must prioritize yourself. You must know your worth. Know your worth. You deserve better. Kau fela di ntoten. And addition be bishaka basadi. And kau fela that. Lebas na worth. Lebas na mix. Lebas na mix. Ba bua. We was not little. We are deserve a bit better. Better. Because of basadi ba matter, ba influence easy. Le fact le hono control basadi. That is why today basadi ba bangatantade. Ba tangonka over. Because le fact le process basadi urba over. Yes. And don't do that. Yes. Today, Shababa Sadi Baba motivational speaker, the influencer, say na kaufela say beta, say the TikTok muna kaufela, but disappointing kimanyalo. What about it? Yes, doctor. Basa kadi kolite smart. Yeah. Say about the choti manyalo. Hey. Let's say about the choti mbane. Hey. Most of the influencers are the TikTok. Baba Babona. Bayeta di life baleka ramato asmat au ba thotse manyalo le haika ba o divorce mare ke lenyalo ke monna ya mothusitse go meya level kapa ke wido mona fiti ka o sheriff ya ka the motivational speakers at the TikTok, the influencers at the TikTok, they motivating boholo ba tsona ba motivate ba le ka ramatswa bona smart. And my husband this, when I divorce my husband, when I divorce, it means hore abe mo alinteng de una le monna ya bilenteng hore ibe una le ntwe smart una le monna ya bilenteng, but ha ba qetile ho bale a lie bakata o kickstart to o kila bona kole ya o ipusha pele e duma wa ipusha bi duma ne ha ya starta but ore e dume e pushitswe ke batho, so hona le basadi ba pushitswe but ha ba hlaha di life mona ba hlaha e le dintho tse kgolo. No, you must know yourself, you deserve better, you must know your worth. Ha o mo sheba ditse ka rakole e smart o tswa divorce o thusitswe ke lenyalo hore a be se wa leng so motivational speaker. Now bana discape selenyana ba ntse ba tla ba sena letho le bona ba se ba joinile mo le bona ba se ba apply mentality wa se khathalle wa o se qeke wa o phahama ba sa tsibe hore di influencer tsena tsa bona di thusitse hore ba be mona mo banteng. Now here's the thing, that the problem ya basadi as much ba batla nka over that some of them, they don't have even the capability of taking over. They don't have the capability of taking over. I'm independent here. How we independent? You're not independent. So you're not independent. You depend in a company. You depend in a boss or you. You depend in a company. You're not independent. Utlwantle doctor mo mamedi ntsereleka ntsegelte ke 070 ke WhatsApp ya rona ba fe yona ntate weekly. Yes, mamedi we mamela hantle no more. Yes, 070 422 1856 ke 070 422 1856. Ha bane o batla re founela le teng wena mamedi wa ka ya ratehang o bua le Dr. November 081 836 6101 081 836 6101. Beba he engwe mo o ka re tshwarang mo yona
ke ya 073 849 7810 073 849 7810. Dr. November Utemani, TikTok ya high, Facebook ya high, Facebook uka ya ho Pastor November and Victoria's Faith Ministries. When TikTok oki Dr. November, yes. Kapa Pastor November. TikTok oki Dr. November or Pastor November. Okashaya ho yena mane. Mohlomong lo tshwaela ka nna tshwaela lo yena wena mamedi. Renga all angles ka jeno lena wena mamedi wa ka ya rateha. Batane ke bua kang ona le ntene gruta ka ona sonda se fitileng sane kereke that was the revelation of Susan. Ndate modimo ha qata o beha Adam tshimong ya Eden. Yes, Lord. Adam o bewe ana le everything. Ana le tshimong ya Eden. Modimo la mo fitse tshimong ya Eden ana le everything. But we don't that modimo re. Or it is not right for a man to be alone. Alone, yes. I will make a helper. I will make a suitable helper for him. Yes. Kero ho batho ndate modimo hana tshwetswana. Number 1, honor Adam. You are not capable alone. Yes. You need a helper. Yes. Ona le bofokodi ya o le mo. Adam, you need a helper. You are not capable alone. Today Satan will to re-cancel re hloka di helper. The helper. Hey, doctor. Ba tlo re-cancel batho ba hlokang thuso. Ba hlokang thuso ena. You need help. Mara Satan ba etsa re o ikgantshe ka tsela ka tsela. Ke na le potso. Why that ke kopa number ya WhatsApp? Hona le motho a re kopa number ya WhatsApp. Ke 070 Mamedi 422 18 56. Yes. Ke yona eo. Now, utanda temudimo. Kinta temudimo. Prophet Peter. Yes. Hearing it is not right for a man to be alone. Yes. I will make a suitable partner kapa helper. Yes. Come on, someone. Adam was not capable alone. Ke number 1. Yes. We've got people who are not capable alone. We are not capable. Ke tlo etsa mohlala ke ne ka etsa mohlala ka nna. Number 2. Ndate modimo re it is not right for a man to be alone. I will make a suitable helper. Yes, now, why that modimo asa fetwe a helper ho motho? Modimo a re motho ke kopa o etsetsa a helper ya motho. Because ndate modimo he was supposed to be a helper ya motho. But the same God ori I will make a helper for a human being. So why that modimo yana sa bapale that role ya ba a helper? Because ndate modimo na tseba hore bophelo ba motho e molemo hona le role e tlo bapalwang ke yena. But hona le role e tshwantse ke bapalwe ke motho. Ai kutswe. Ai kutlwa ke mamedi a kitse o include na. Hona le modimo can come to a certain extent. Yes, ndate. Mara hona le decision tse tlamehileng di etswe ke motho. Hona le motho yo mo hloka. And now the problem ya runa when basadi ba bang ba batlang ka over, they don't even the capacity of taking over. That they don't that multiply. Man daughter. They don't. You don't do any yet or ki decide or ki utla ke batla mosadi. Ha ke qata o divorce khatla pele. And then ke feel or no, I ke batla mosadi. I want to work for myself. Yes, Lord. And then ka sebetsa. Modimo mpha tšhelete, modimo mpha dintlo, modimo mpha dikoloi. But as I sheba bophelo baka. Ke sheba. You know what I'm saying? That's actually o mona Bishop Makamo. Yes, doctor. Makamo is a close friend of mine. Wow. Very, very close friend. Ha ke ne ke tshwara di crusade Pretoria. Yes. Makamo na dula go tsena. Wow. A tlo mbotsa dipotso re dintho tse ding a di etse jwa. Wow. Wa phela ntate modimo le. Yes, doctor. Mara se Makamo ka bophelo today. Very far. Makamo hole. Yes. And then some more sheba ho etsa etseng. Na le bana ba hole. Bishop Nhlapo ana ona JLFT wa motseba. O hole batho ba ne ba nhlompa mbotse nna ke bokae. Ke ona ke tse sebetsa ka thata.
and go to it. I had the same mentality already. Nake sharp. I don't need a help. I am as long can I lend that mudim. Number one, mboza kima motering about the helper. I get root there. I get this hoa. I get mongola. Ntongwe le ngwe na le buka ke tsebo isebetsa but kana go tsa Satan can get or ke be le pride yeah I don't need a helper ai doctor ka rila ya batho ka rila ya bo mphomotseng ka rila ya bo mamjalifa ka rila ya bo silike ka rila ya batho yes to an extent everything yaka the finance everything let's say it's weekend le hore ho etsa etseng I don't know le hore ho etsa lang I don't know le hore every something ntongwe le ngwe ena le pampiri ya sogoa a ke good ka yona now but satanula yentseng o nkentse hore ke be le pride ya hore I don't need help ke tlo realize amamra hore November only pride for nothing. You need a helper. Why you need a helper? Ndate mudimu ni sis tana yeta lutola right abali yeta tala left. Mudimu na sis tana yeta lutola right abali yeta tala left. So that matsohana tusa. Now today rina le basadi rina le banna ba ka ujeta no na ke batle mosadi. Ha ke batle monna na right ke di one. But how say the person ya buang to? Rao hey doctor ene re tlhokomelo e tle bona batho ba leng ba mogao ke bona a ke tse Satan o ba tribula ka yona ntwa pride gore motho a and pride a ke tsebe doctor go baneng kana go you aparelang e ka re you fa that thing you don't need anybody yeah it's one e sebetsa jwa bona o ka survive fela ha itla o senya e tloa le yona ke yona elelong yeah. That is why life is about to le mathata. That is why about to ba re dulang di kirong. That is why motho wa 50 years go na dula ha bona. O swa 50 years on dula ha bona. O butwa 50 years on dula ha bona. Lwanela di remote ba lwanela bete ba roba la ka di scoff. Ba chinchana begging yana roba la bana begging etla roba la. Now, because we have the mentality now we don't need partners, right bang. And most about Warimba right, Babang, Habana Libuhon, that are holy. I doctor what I work and what I work. Mammy, Carimela, a revenue hopoten no more when not Mammy Waka, Riteka, what's up, Kamano cannot try like 070-422-1856. Kensiginal Dr. November. Wena mamediwaka ya ratehang mohlomolo wena wa tshore ya la tla khwatha mosileng le nna ke na le pride man ke na le pride ene le matsa le lapa la ka ka relationship back a go phone hona jwale wena mamediwaka ya ratehang ke go 081-836-6101 081-836-6101 number 3 ke 073-849-7810 073-849-7810 hopola re Dr. November lena marangrang o teng TikTok o mane o live ona jwale le Facebook mane ho Facebook o ka montshwara ho Pastor November and Victorious Faith Ministries wena mamedi waka ya ratang ho TikTok o mane ke Dr. November or Pastor November wena mamedi waka ya ratang re batla utlwa re wena maikutlo a ho ke afeng o tsena tsohle tsontse o utlwa molomong wa Dr. November ha ke a tseba hona le motho mo ahang hona jwale ke a tseba hona le malapa a yang hona jwale wena mo mamedi waka ya ratang hopola hore ha re fela ka mora ho rayane ya leshome re setse ka metsotso e robong ha re fela ka mora ho rayane ya leshome ke a tseba hona le topic e rile ga e bea mane marangrang ya polygamy ke bone batho ba participate haholo Facebook mane ka yona re tlo e tshwara wena mamedi waka re tlo e tshwara e re kehle ke etse chinana e re ke etse chinana Mamedi dumela hle Mamedi dumela Mamedi dumela a ke tsebo baneng a ke tsebo mohlomong ke wena ka mo Mamedi a go re tshware hape ka mohala mohlomong go wena ka mo
re tshware hape ka mohala wena mamedi wa ka a ko re tshware hape mamedi wa ka dinomoro ke 081 836 6101 081 836 6101 tse ding hape dinomoro tse ka re tshwarang mo tsona 073 849 7810 073 re ke nke Momamedi dumela a ke tsebe one re sa mo Momamedi dumela alright re ke tsetse re ke nke ka Momamedi dumela ya o utlwa hantle jwale o utlwa hantle re teng le ka yes ako phamise voice ya hao hanyane a butlwa ya jwale kutlwa hantle ha e phahame tjena kutlwa hantle ka nete so fihlile boemong bo reng ha o sa batla next ho ile hwa etsahala eng Dr. November ke wena o tlo o thusa re doctor ka o botse dipotso o ntsa le teng hona jwale o ntsa le teng a o sia hona jwale no ke nana ke tlo mo jwetsa yes ke ba ke tla mo thusa a botwa ka potso ka fela o qetela o le mo dikae 26 hele wena o sa le motjha monna nna ke 57 mara ntse ke batla go khutlela okay botwa kana ke tla o araba tsa tsa rona ba khathetse bana ba ya le bua tla mtu ya hai doctor ka nete ho khathetse a re sa khathetse nete fela taba ke nana doctor ebe hope isa le teng motho wa 26 years a re jwale nna se ke khathetse ebe hope isa le teng mo maratong ka nete doctor ntse le teng tata prophet lo go bolele something e re shapang re le batho ntena ke tla bua non stop o fela mo la Jesu a gotla yes ke tlola ke re le rato ke ntho e ikemetseng yes le lenyalo ke ntho e ikemetseng nna le mosadi ke runa ba kopanywang ke le rato rona re ya kae le rato re kopanya ke le rato ka pa re kopanya ke ntho ke lenyalo now here's the thing when umphoqa o le girlfriend ka pa o le mosadi wa ka let's say o tlile ka pride ka pa o tlile ka busta bona ka pa o tlile ka cheating ka pa nna ke tlile ka cheating ka pa ke tlile ka nna ka motsoma ya tlile ka cheating ka pa ka pride ka pa ka eng o tlile ka tsona ka lenyalo ka pa relationship now here's the thing now batho ba di kopanya dintho tsena ha motho a qeta ho phoqa yeno yo no ratana le yena ka pono nyana ne le yena o so kwatela lenyalo kanti lenyalo lona una mo le kena le tlile ho lona lenyalo lona le a phoqa batho phoqwe ke motho relationship love ha ya phoqa le rata le a phoqa batho phoqwe ke motho now here's the thing and motho ya phoqileng o kae o tsamaile now nthere shapa ya bobedi e etsa re ska ra gona move on re qalelle hape re etsa song we like to own the pain
dintho tsohle tso batho ba re fang tsona re a di jara le habeng ba tsona ba se ba tsamaile a butela nka mo botsa potso nka mo botsa ke re utwa ka o se bo yentse mhlomong o ntshitile o na ja tšhelete ka o yentseng ha o qetile dintho tse o kae o seng o tsamaile mara wena o setse o di bolokile dintho tse now dintho tsena tseo re di bolokang ke tsona tse etsa gore re seke ra fita bathong ba bang ba tlang because o tla o sontse o kakatletse dintho tseo o tlileng ka tsona mo o tswang teng re owna disappointment motho a fitlhe a tlise disappointment wena o e receive ha o qetile o buso o dula ka yona o e etsa ya hao hohle mo tsamayang teng o sore ha nna ke disappointed ha nna ke nyahame because we don't understand gore motho yana o phoqileng o tsamaile le disappointment ya hae but wena o kgethile gore a e wena o sale ka yona I khona Mamedi, and which is something etsahalang haholo especially motho ya siwang kapa e le gore ke yena a setseng a entsuwe hampe ke gona re salang re jere ke rona ba salang ke tsa manyalo a mabedi a so give up le lenyalo a ke so give up prophet Peter a ke so give up ke ke batla lenyalo le leng no ke ntse ke tlo nyala nna ke ntse ke tlo nyala ke tla le batla Mamedi ka be ke le thole ke a le batla ke tla le batla ke tla be ke le thole I'm not going to give up because batho bohle ba o ke ba phoqileng ba tsamaile le nna ba mphoqileng ba tsamaile so ha una hore nka sala ntse ke le bitter for le rato kapa for lenyalo because dintho tsena di nketsa next 081-836-6101 re renke mo Mamedi dumela yes No, thank you. Also fumane thuso ka pelenyana. No re a leboha man. Ke bua le mang ho kae? Mafahlane. La mafahlane okay ke utlwisisa. No re a leboha. Yes. Re a leboha man. Khutlela le ratong tatela gape a la o etsa next no re a leboha man thank you yo but go blele something yes doctor o tla mjetsa Mamedi a sa kene yes banna re na le bofoko di boy one le na bo nshapile dilemo ha re fihla bathong yes doctor o tlotla o le ntate kapa lo obuti yes maybe o na le intentions tsa commitment kapa tsa lenyalo yes kapa o tle o le a husband yes ke ba ke phete yes doctor do you know that o na le husband yes ke husband empa ngishota a wife before the marriage, yes. He's already a husband. Una la batho ba di husband. Ska ba mona dula le bane tsa. Una la batho ba di wife. It's a wife before the marriage. Before the marriage. Ska ba mona dutse mo. It's a wife. Now, here's the problem. Mistake ya bontate when you are ready. How fihla girlfriend in tsatsing lena. Ready ba how bo yetsa gore ba tlo bapala di role tsa ba husband to the girlfriend. Yeah. Not to the wife. To the girlfriend. The concept. the concept. Yeah, how? When the owner ya concept ya hore I want to stability. Ke batla o settle. Ke batla o ba le because I'm a husband ke ready. Now how fihla bophelong ba motho o so batla o bapala di role tsa tsa ba husband. That is why basadi ba bangata ba trigger. Batho ba etsang? Yes doctor. How fihla so ntse mo etsetsa dintho. So ntse mo be. Yes. Mo etsetsa dintho. And why would you because of you are ready. Yes. The role intentions di ba clear. Intentions of the clear o bapala di role wa mo betcha o mo. Yes. Also by a husband. What are you saying? Also by a husband. What was I saying?
le hoja na sa tlo rata ka pa sa o rata o sa iketsa ka wa o rata molemo wa dintho tsena so me etsetsa ntse ke le rato le rekueng ai doctor na icon ai momamedi ai icon ke go balwena mohlomong le wena o aware o le rato le rekueng a ke tse mohlomong wa we mamedi re ntse re le mane 081 836 6101 081 836 6101 WhatsApp ya rona ke 070 422 1856 070 422 1856 ke mo ka le voice note ya hao re ya mamela wena mamedi wa ka ya ratang fela dinomoro tse di tsoka go tshwara go tsona hape mamedi ke tsane tsa 073 849 7810 073 849 7810 ntse ke dutse le Dr. November hopola hore le yena o temane live on TikTok and on Facebook. And on Facebook ukaya fela Facebook manu wa searcha Pastor November and Victoria's Faith Ministries ho Facebook humani ho TikTok ukalo searcha fela Dr. November kapa yona Pastor November wena mamedi waka ya rata re batla utlwa rena wena mohlomong ka re Dr. November le nna ke na le mathata man ke na le mathata a go nthuse o kang advisor jwang ke yona na ntate ka metsotso mmedi fela ke a fumane karabo doctor a re ke a gotlela motho ana sa lositse ho now umkutlile kitseng yes tsa mo sheba banna ka ofela ba fihla ba bapala di role tsa ba husband ngwanane because the problem ya banna ba ready when o fihla motho o nagana gore motho no ready jwala ka wena o le ready the same thing o lo shebisa basadi ba na ba le ready basadi ba ready ba setse ba lla no yes because basadi ba ready ba apply readiness ya bona ba shanyane ba ntse ba ipapa I want good prophet ona le basadi today ba regreta because by investile ba shanyane yeah because this woman was so ready we investile mo shanyane because the problem about ba ready most of people who are ready we always think or ka fela about ba ready hey doctor yo hola hohle we always think about ka fela ba ready just because we are all ready ebongare dimelang baruti ke kopa le nthuse hle nna ke nna mme Maria ka mona ka Zamdela ke kopa le nthuse ke nyetse motho a mogolo gona ka dilemo tse 5 fela ka re ke ena ngwana doctor re ke ga bemo ga tla mo molaitse ngwana mamedi wa metsi maholo dumela sa bona baba bunjang yebo ba liyathengwa mawusoqeda ukuthenga ama-Brazilian Nkosi yami why kukhala abotata kangaka uyabaleka umsebenzi uphelile Aisha but wena baba usabelieve kuthanda yo nangu doctor ithi akhulume nawe iminyaka yakho ingakanani baba una 36 ingane zakho ingane zakho zingaphi okay manje uthathe ithando lakho ulinike bona
udecide ukuthanda bona. Udecide ukuthanda bona manje. Manje ingane zakho zinomuzi zishatile zona. Zihlala nawe. Okay. Nansi inkinga manje. Here is the problem, Prophet. Ingane zakho zini ngabafana ngamantombi. Okay. Intombazana yakho indoda yomuntu. Ngumfazi womuntu. Intombazana yakho indoda yomuntu. Umfana wakho. Intombazana yakho umfazi. Yeah. Umunye indoda. Khona manje uhleli nomfazi wenye indoda. Umfana wakho indoda yomunye umfazi. Uzoyibona nini lonto? Uyabona khona manje wena udecide rekamu dropa. Uzawulalele radioweni ba. This thing eyenziwe inkintatini. Doctor. Batho abangata bayenze. Banka when bali disappointed ke manyalo le di relationship. Yes, doctor. Ba choose bana ba bona. Ba choose nka lerato lane. A tshwantse ga le fe boyfriend ka pa le fe monna. Ka pa le fe mosadi. Batho ba le fa bana. But jwale o le fa batho ba sa tshepahaleng. Because ka bo madimabe when o hodisa moshemane, ngwana moshemane, o hodisa monna motho. When o hodisa ngwanana, now problem is like Muslambona. Yes, doctor. But holang, but along with Jola. But to choose the boyfriend that's about over and that one. One that one choose the banaba. Yes. But banana Muslamba hola. Choose about Twabon. But on see Alimu. Because this thing is said a runa. Yeah. Rekai. Let's about the yes. Abanta na yubaba usiye abazali bakhe. Wazo choose in mfazi wakhala nomfazi esimathi la mfazi emdisappointing. But the problem kore le bana baye bazoyenza lonto. Bazo choose bona, ba choose nabantu babo one day uzosala wedwa. And over selfish here. Yeah. Yo, hi Dr. Kayuka. Mamedi kuna are mona WhatsApp are. The truth is this. Too often we find ourselves trying to purchase someone's attention, disguising it as love, when in reality, love should never have to be negotiated or end through sacrifice alone. A true love, negotiate very powerful. Yeah, no, that's very powerful. Very powerful. Mamedi waka arutwa orena wena ore 081-836-6101. Ibiza pe prof. 081-836-6101. Emweke 073-849-7810. 073-849-7810. Onzo kola fela ore o ka senda voice note ya hao kapa molaetsa wa hao ka wane ka WhatsApp ho 070-422-1856 070-422-1856 ke ka mo o ka re tshwarang ka teng wena mamedi wa ka ya ratang metsotso ke ane wa tlhamane ho metsotso e leshome le motso o le mong ka mora hora ya leshome wena mamedi wa ka ho renyena re batla o utlwa melaetsa ya hao re batla o utlwa le hao re tiela mohala wena mamedi wa ka tse ke dutse le na Dr. November ke tsholo le mane marang TikTok o teng le Facebook o teng o Facebook mane ke Pastor November and Victoria's Faith Ministries TikTok mane ke Dr. November kapa Pastor November wena mamedi wa ka Doctor ke wa moya bontate ba le mentsi
mme mongare lenyalo ke kabelo lenyalo ke kabelo mara nna ke nyetswe hararo ke hlotswe ka ba tswa mme a tsa dumela gore ke kabelo jwale kapa ha le abelo dumela gore yena ha le abelo but you know doctor na e hlileng e nhlomola haholo e ka bontate ba lahletse thawele. Yeah, nna ke understand the pain ya bontate. Ke tlo jwetsa why ke understand the pain ya bontate. Yes, doctor. Most ya rona bontate. Yes, doctor. Ready investors. Hey. Kore emotional. A re buka tšhelete. A re buka tšhelete. Ready investors. We invest. Little thing recuperate. Yes. That is why le basadi ba tseba already investors. That is why how allow jona le rasana le the expectation or umuyetse. Because what ba re kopane le investor. Now, ka bo madimabe when ki investor metsi maholo FM. Haikawa le nna investor it don't affect. Yes. If Metimaholo can fail, ki investilo huyo. Le nna ki tlo ba affected. Yes, true. I get a sense. Yes. Now, kabo madimabe ntho etsa gore bontate ba le mali haholo. Ke gore most of the time bontate ke bona ba investor because the expectations tsa bomme ke tsona tse demandang gore bontate ba invest because bomme ba tla ba rona ke batla motho tlo tlhokomela motho tlo etsang eng motho tlo etsang and naturally molaola sepetipeti shefia ya marato naturally ka nete bontate ba etsa ntho ba tla ba le ka o fa mosadi wa hae o mo etsetsa dintho tse itseng o tla bo etsa so that is why when ntwana e faila is sharper when motho ya spend ya investileng haholo ho yona. Yes, we all know hore le bomme ba invest. We all know we cannot re banieta. But ka bo madimabe we all know mo mamedi hore bomme ba expect more haholo ho tswa bontate. Lenyalo la ka la pele halang destroyer tswela ka lenyalo la bobedi. Yes. Lenyalo la bobedi le destroyer. Kore ene lona ke la selemo marlane la pele ke la 22 years marlena la selemo ntateleng le maditsi because of the investment. I invested so much to this marriage, so that is why affected halona wile hande matsa ka tsela makatsa because I invested so much to this marriage. Now kabo madimabe now here is the biggest problem. Ubokopana listen madi fela sa strollo se kinywang ka rakolo ko tia drinki o kopane le mosadi eo e leng strollo se hulang fela. That is why most ya bana ba kopane le basadi ba hulang fela ha ba qeta ha relationship e faila ba le mala o feta batho kaofela. Doctor who fair? Who says so empty? To an extent, ke bua ntho ke tsema nna ona jwale se ke le skeptical ya hore. Ha bo hloko se ke le skeptical. Se ke le skeptical ka tsela tsosang. Ke tonne mahlo. Ke bona pele ha le tswa le phama la scare, le tswele scare. Ene ke ngwe velte jwale tje. Ngwe velte. Ngwe velte. Doctor, Mama Medikona happy mana are Dr. November, my elder. If you could host a men's conference, I believe many men could come out with hope revived. No, really, one that don't do doctor. Very soon. Also, we live in a doctor like when I'm on so very soon. Mama Medwaka 070 Kisa WhatsApp puts in 422-1856 070-422-1856. Okare let's when I'm Waka ho 081-836-6101 081-836-6101.
6101 kapa wa re tshwara go tsena tsa 073 849 7810 073 849 7810 se ke ditse Dr. November ai kona doctor ekare ntshwaleng yalo batho se ba kena ekare lenyalong batho se ba kena le ka mentality wa hore nka nna ka tswa neng kapa neng yeah no hle o itse jalo no itse jalo ke hlokometse le ka mgo haebe ke ntate because you said something very powerful doctor we said that is an initiator ke initiator because ke ana investor jwale ha investor e sentse ke ena ka kelello ya hore ke tlo loser kapa ke tlo failure sentse ba kile mathata ke tseba ka nna le nna ke kara situations se jwalo I'm very skeptical and ke tsaba o investor no that is why ke shebile wa bona le last week ne ke tle le motho wa ka ke tle sa malia but still ke sentse ke mo shebile ke shebile because you know what is painful a prophet Peter or nowadays the way but banana the financial problem to an extent but about the relationship they want to survive live for survival no live for survival nowadays when people buy manyalo need the relationship they want to survive to an extent leba ona hana ba sebetsa ba ona hana gore mosadi ona wa sebetsa ka pantatu ona wa sebetsa gore motho na le something you will be shocked of people motho se tlile abana di petrol abana di cruiser una le ntlo ana cruiser ona le ana petrol ba kuro you will understand o to bana o se fitlo e ba wa sokula mona wa bona o so tshwana o ke di responsibility so it's a serious problem on a serious note but now mantso aka ke a reng yes doctor we give up is not for everybody yes it's not for everybody no it's not for everybody you know why yes sir. Marriage in a calling it's a pitch of routine when you're called to be in a relationship yes a marriage you're not going to run away from that mona doctor ekareke molaitsa ereketse chena wena momamedi waka are the problem is expectations doctor we expect much then get hurt much pastor human love is hell human love is hell le gato so fedile doctor se ringachi icona but not try going powerful doctor are because we expect much we get hurt much 1 minute yo dale wait tell la ha bohloko are human love is hell no 1 minute yeah but here's the biggest problem prophet Peter yes doctor to others it's a calling to yes like you were saying it's only ikara DNA ya hao yes ke le lapa o tswa ka ra family ya a family orientated when only a family orientated only motho ya tshwanetseng gore o bole ka ra family ntate la o ka batho ha re ro enjoy fellow chinche basadi ha o survive tsama uti akhnga ska ba enjoy le fela o swaka ska ba hlola o commit you don't survive yeah o hana o jola fela but because you are called we bitseditswe ke ministry ntwe la o so ro intsha budutu ka motho o ba serious o feta beke tsa bobedi ya bobedi fela o so nka ntwena serious yes
because it's a calling. It's like when ukarunka I mean unga tlhapi o borueng sa ka ramedi. You are destroying that fish. Yes. So hore tlhapi eno ebe tlhapi e ikutlwa re ke tlhapi e tshwantse e tlwele ka ramedi. You cannot separate tlhapi le metsi. Hona le batho ba bang tate ba o kekengwa mo separator le a family. It's a family oriented that person. As I went to a doctor, on a trade lang on Naya Happy, we give away separate elements. To get home. Hotland Trolley. Clappy, Silayoga's honor with separate elements. The way Ellen loyal women. That is why Lauka is a ramiti or pair camits. I would. The way Ellen loyal women. Eh, Hannah is selling a yes. Yes. So it's a calling. It's a calling. So that is why number one, but also by identify. Identify yourself. Or when a guy. If you are called, if you can keep it there, and on top of a job, you can keep it up. How hold data for fun? Yes. How hold dollar for fun? How not fun? How not fun? Calling and a fun. How not fun? You in commitment. How holy? There are people who can't dollar for fun. Because in China, now the only thing is sharp and kena hair. Hell, you are sharp and nine sharp in our but Barbabatlan. Regata bana ba sa rata. Ona le mojare mo pelo ke fatuko. Choba ibete. Ina le batho. Baneng ke tsiba hore this person one rata. A ke ba rata. Ma le rato le no. Rato le ka re na le motho control. Prof, I'm disappointed about. Disappointed about going through heartbreak. Yes. Heartbreak. Some of about Bane Baratua, Bakopani Liba Ratang, Marabaka Barata Batuba. And the Leana Motona na Outland Bushoko Hara to more Aratang. Leana Alabama Rata, Leana Avarat. I don't know the control. I go, I go, now. Yeah, but what a Ramanyano I was on a little country. I'm not going to talk about Ramanyana by Tilel. You Bagaramanya, Abaitule, Abaitule. Oh, Johnson, Mexican. Kawaga pula mo apostola mo wani wana. Mumameli 081-836-6101 081-836-6101 Akore tele mohala ka mo wena mameli wa ka mhlobong lo wena ore doctor le nna makena le ne ke mo rata ha nrato re a butieo ho dula o tla bana be ke sa ba rateng ai doctor ke utlwa hantle se fa le nna ke a dimela ona le motho wa busy ka remote ona le motho ntatona le batho ba ke ba tlweletseng gore bana ke tseba gore this person on rata ho ya kwana le kwana gore the person can do anything for nna mara te pula ka bra aska ya mo e bi nsupisa ko and ba bang ba ke ileng ka ba rata nna ke ba ileng ba nlisa jwale ka tweba mo mamedi wa metsi ma o le fem tumela ke kopa o time fela radio e tloetsa go utlwane ka mora nakonyana oh
Okay. Dumela he. Re teng. Re a leboha. O tlo tena kae? O tlo tena dilemo tse kae? Ka ga lenyalo kapa dilemo tsa hao? All right, Dr. Mamitsi. Yes. Okay, now. O kena ka hara lenyalo o sontso o le doctor o kena ho patient. Doctor o mametse ke a tseba ka etseto. O tla mamela radio ka pontso le teng. All right, Dr. Kuna o bua le. Okay. What's about the challenge ya pele, Prophet Pitso? Yes, doctor. Wa bona ausi o mametse no. How ka mmotsa gore molekano a yo kae e ka nna bo robetse o kae molekano a ausi wa ka ausi wa ka o kae molekano wa hao o tsata o e bua rot ke kwata hore o tsata o ke shwa molekano wa hao robetse now ke kwata hore wa bona no ausi yana o concern ha robana ha robana o batla go bona hona le dintho tse lokang le nyana but ka bo madima bo kae monna robetse now here's the problem Prof le mo mamedi wa Metsi Maholo FM lenyalo le lokiswe ke motho le monna le ke la rata you can do whatever you rata a le lokiswe ke motho le e bila le emiswe ke motho wa relationship e emiswe ke motho wa gore I cannot amount o batla lenyalo leno le sebetse o lo kae ka ba batla relationship e ne sebetse o lo kae ba ra le emiswe ke motho wa now here's the problem o bona ntho tsene ke tlo di bua mona hoja monna hae because ke tlo di bua o Ocean yes but ke tlo empower Ocean fela yena o tla bana le di resources tsa o builda lenyalo mar partner re tshwantse ke mothusa yona ina tsona so that you say because ha re tla di
dinthong tsena tsa buang ka tsona tsa gore re tla ka di-baggage tsa di-family tsa rona ka di-eng. Number one, ke re hloka thuso fela ya ho rutwa, re hloka yes doctor. Ke na le ntho e ke etsang, ke na le nako eo ke kopanang le batjha ba ka ba kereke mo ke buang le bona. Ke hlola ke re ha ke bua le bona ke re one of the thing e delayile maphelo a rona ke ho nka dintho tsa batswadi ba rona tse sa sebeletsang bona. Doctor, hey, ntate e mong le e mong ya nkileng a tsamayang ka mokgwa wa ntatae, but ba sa shebole mokgwa o wa ntatae o accommodate o sebeleditse ntatae kapa o feitse ntatae batla o qetile wena o bonka o sebetsa o operate ka mokgwa wa ntatao. You are destroying yourself. Mosadi e mong le e mong Prophet Pitso Molaola Pitipiti wa tsa manyalo le marato. Mosadi e mong le e mong ya nkileng ntho. And ka bomadimabe e gotlela ka back to tabenyane hore we own dintho tsena. Everything you mau I experience it we enter how o owner bophelo ba mau the experiences tsa teng. Now hona le bana ba own dintho tsa bona tsa bona o own dintho tsa bona tsa re own dintho tsa batswadi ba bona, and everything e rinkileng tsa batswadi ba rona ha di a sebeletsa beng ba tsona bo mmao le ntata ba ntse ba sotla ka bakala yona ntho eo. Hey doctor, tsena tse re dinkileng today it's like bona jalo gore mme wa ka o nghodisitse a le mong rutse a le mong a sina ntate, so mme wa rona he was a hard worker, a single parent, but how she be a single parent no sotlile o loka aba le sotla le lona le ho ja le hodisitse ma le sotlile but we nkile ke diqeto tsele tsa hae o so le wena o so batla o ba senyele because ba ona le senyele now o batla operate ka mentality wa mouth, but you don't even consider mouth yena o sokotse loka ka ba ha o kena le lenyalo mo kena ka mentality o senyele ka ga lenyalo wa utlwa ke bothata bo. Problem number 2, ha re bua ka dintho tse ding tsa body in-laws, dintho tse di family tsa rona tse re tla re di hutsing ke hlola ke etsa sekele gaitsedi yaka ke hlola ke re ke etsa sekele rona yes le ke etsa yengwe ka hodimo yes ya bobedi le ke etsa ka hodimo engwe ka hodimo ya boraro le ke etsa ya bo 4 ka hodimo tsena ka hodimo a tsona yes be ke re the structure sa lenyalo go ya ka molao second number 1 ya pele ke ya hao le monna wa hao kapa le mosadi wa hao. Yes doctor. Second number 1, if le batla lenyalo le peaceful bonda telona bana le bana le bonda le bomme bana le bana manyalo ka botlile le ngwana hao kapa le kopantswe ke ba le kopane le na le bana if ha le tsibi ntho e ke buang ka hore na le second ya pele le second ya bobedi e ka hodimo yena ya pele ba ya boraro ba ya bo 4 ke fela ke re second number 1 it was supposed to be ya hao le monna wa hao kapa le mosadi wa hao. Yes doctor. Second number 2 ke ya bana second number 3 ke di in-laws yes ya batswadi second number 4 ke di friend yes but samoshe mamanyalo nga mangata monna o nkile bana ba hae ba kentse second number 1 mosadi yena o nkile bana ba hae o ba kentse second number 1 so le petetsane mo o mo nga sanga bana nkile batswadi ba kentse o banki ne ke tlotla mo because great second number 3 ka batswadi ba bang ba lata batswadi ba bona ba ba drake into the second that is why ho fika manyalo nga mang o ipotsa hore why mme ali mme wa mosadi we involved mme wa ntate we involved because re ba kenya because re tsebo seta di boundaries for re bana ba runa ba involved o thole mona alwana le mosadi wa hae for bana ba mosadi alwana le monna wa hae for bana ba hae ba bangi di step daughters step in step mothers step fathers realwana because Prophet Pitso we don't have boundaries re mofuta wa batho ba setang boundaries repeteleditse repeteletsane sekeleng yena le nngwe ba bang ba kentse different tsa bona sekeleng tsa bona
ha o re sheba mosadi wa ona le different le be le lwane le mosadi wa le lwane la different tsa hae le lwane le monna ha le lwane la different tsa monna because bohloko ba batho ba ka ramanyalo ha ba tsebe lo seta di boundaries doctor ha ne ke nyala kgahla bobedi ne ke jotse di baby mama tsa bana ba ka ka ho bona ke kopa kare ho di baby ba tla nka mamedi ke message okay ke be ke re ho di baby mama tsa ka yes doctor kare ke nyetse ke kopa se ra sokodisana ke kopa le buele o se a bitswa mamujane for office nya yes doctor I'm good with that when ke ne ke qeta o nyala ha ke qeta o nyala ka fonela di baby mama tsa ka fihla ka ke nyetse nna ha o qeta o nyala ha ke qeta o nyala kgetla bobedi ka jwetsa di baby mama tsa ka re ke kopa ntho ngwe le ngwe le buele mamujane le njwetse le shota ka seta di boundaries because ke understand the marriage is for husband and wife. Isn't dintho tsena tse re di etsa tsa o tlisa di in-laws di family tsa rona bana ba rona ai doctor o thole mme a rata bana ba hae o feta mosadi wa mosadi o rata bana ba hae o feta monna wa hae ai mama le dintho tsa batho ba nna le nhlola motho wa ba hai ke bona fela doctor ke magwa fela a etsang hore le ha mosadi wa na le mmeleng a tswa hospital a tlhatswere ngwana na la ba fitla ka tlung fela o sa prepare to better ke bona fela ngwana ke nywa mahafi o roba la fitla la le wewe o bile ba rona ba roba la fitla la 15 years ke di dipake bona sebile le nkopana a hana le ale outumela Dr. Mlaiza kuna na mona ore but pastor if ausi ana le problem she has to address it because sometimes haretsebe and hare fihla high from all the stress sa the outside world we tend to relax and feel safe around them then but pastor if ausi ana le problem she has to address it because sometimes haretsebe hare fihla high from all the stress sa the outside world we tend to relax and feel safe around them ra robala easily then bayalla empa ba sa re bolelle hore hona le problem hona le issue hona le the issues tse unresolved iseng re robetse then haretsebe pastor I don't know uma batla hore ya marana ke mo tlisitse yes doctor e ka re o re hona le batho ba sa kgoneng go bua yes because when I qetella go jwalo communication hona le batho ba sa kgoneng go bua and then o soka mona wa go wisha yes o phela le na mara wa go wisha how to be next e ga go phela le straight la mmotsa baby are you okay no I will be okay kapa I'm fine ha ona ntho go jwalo ka yena prof aba le cold a qeta go I'm fine and I want to mona or man right now I bona ba jwalo ke ba ke re ho bona ke re ka bona ke re ke bana ba batlang jwalo wena o tshwantse be mo profita o profite o re ka nna ba o jwa ke ntho itseng ka ba o etsa na ke ntho and it's not right yes doctor it is not right it is not right or every time when una le bothata bilo ra go go addressa motho ngwao it's very important to address your problem mo motho ngwao mo jwetsa maybe ona le ntho so I'm not okay ka 1 2 3 but a di etsa ha so di frustrate about but the challenge again ke hore o bue le motho ya sa utlwing ya sa mameleng ya sa considering maikutlo ha ke bona bothata bo o bua le lejo what's my prof na honestly sometimes I ragi sheba manyalo ke ke no manyalo ha tlo sebetsa doctor that don't get grace and that don't gona doctor it will take the grace and that modimo or manyalo a sebetsa le go satana wa wina doctor that ke tsa fa mar mthako ona na jwa re fihle jwa di polygamy motho tshintsa strategy rako ke mbe ke nke ba bedi ke bona re ka ba bitile na bane le nna ha ke bone re ka kgona sa ba ka mosadi wa profit bitso nna ka senya le mosadi wa
Hobane jwale o tlo no. Yeah. Nka se yetse ntho. Nka se gone nyala mosadi one no. No, I will never do that. Doctor, coming to that. Hona le ntho ne ke tshwere fela hanyane re isisinye fela hanyane. Motse a batsa tsela ka jeno ke beya mfumadi wa ka fatshe. Ke ra ke re Kere, are you aware hore you are a polyandrist? Are you aware hore you are a polyandrist? Or not, never. Kere, now let me confess, Motwaka, I'm a polygamist. What confess? Are confess that in se fapane ko no mametse. O batle mattress. Fella doctor. It is because kinekeza research. Okay. Research ngeke yenze ha agenda. Every human being is a polygamist. Naturally. That is why monna a gona o ba ka ga lenyalo abantsa ba na le di feelings tsa motho ya ka ntle ho lenyalo mara le ka ga lenyalo ha etsa ha le banna fela jale ke le ka nna fatshe ka motse ka baby 18 years nyere le lenyalo ha se ka kopana le monna o phazamisang o utlwa gore o tlasa pelo a madulo yeah and ke ratile honesty ya high doctor nka gabi I don't know but the make le ka kopana le bona wow ke I utlwa jele ya ka yes I don't know but ka so what do you understand lo wena una le polyandry you are a polyandrist because polygamy or polyandry ke ha motho a gona go rata batho ba more than one at the same time ke di sign tsa gore motho na is a polygamist or a polyandrist where you see a doctor so research yaba it conclude that research ke yenze gore everybody was born a polygamist. That is why doctor modimo a yentseng gore le ha o le ka ga lenyalo fela the feelings tsa batho ba ka ntle lenyalo modimo a di switch off taking it ke ona ntse ke batla o etsa o bua ha o bua ka tsena polygamy no ke net no yona ke net but jale apatire ka se Bible na ba rona se tsamaile se batla ile se tse fela metsotso but no yona ke net because le bana ba sadi bana bana le ntho hore ha ba kopana le batho ba itseng abe attracted to that person but the only difference but it's not a huge difference. Yes, doctor. The difference runa pakeng tsa rona le basadi e one. Doctor. When monna a re ke rata mosadi when monna a re ke rata mosadi yes. O tseba o mo rata. Yes. Because runa re controlwa re connecta le motho ka lerato. Yeah. Isn't country tsana le tso. That's so gona go rata motho ya sena next mo build le ba bonyana le. Yes. Now batho ba mme bona ke phazamisa tabe mona gore bona ba ba attracted ke dintho tseo batho ba leng tsona le tseo ba nang le tsona. Bazanthu we will doctor. Very same thing. Very same thing we will do. Are but nna kana go tseleng ka o phazamisa because nna go tseleng ke bana le di feelings ka lebaka la dintho tse ke di bona. Yeah. Oh yeah. That is ne ke tlo tshetswa ke polyandry ya bo mmeo. Yes. Ha se ntho yo o ka reka ring ena le lerato no because bona always baba attracted to something by bona is sing jwale ka runa we love
Rona we love. Because refu and Bible children, Luna Bana Rata. But we now Rona we love. So Bona Baba attracted. That's all. That is why Musadi Mutiamu said something several times. Keep on I trend at TikTok. And you can buy a car for Musadu. Wow. Above Pana Panchar. Hobo Fisha Mut. Amutusaka Jekele Kalibit. Abasa ba attracted to that. Abasa rata mutu na aleba la ka mutu akolo. Pitso ukaba para di role tse tsosang. O bohla buti felo di tse tseu ana le di fuba. Mosadi ababa attracted to that man because bona. That is why taba ya bona yona ha ke tshepe hantle hore ka nnete le ke bo polyandry bona. Because bona ka nnete ba attracted conditional. Ba conditional. Bona di conditions doctor. Fela doctor Rona ha ile hlakong la bontato to the polygamist. Ntona ya polygamy doctor. E lo re ntwe mohlomong ke buelle banna ba reng nna am a monogamist. Ke monogamy, I'm a monogamist. Ke ne ke hlalosa ho ya ka research area. You were not born a monogamist. You chose to be a monogamist. O choositse ka lebaka la religion mohlomong kapa o choositse ka lebaka la di values le di principles tsa hao. But you were not born. So monogamy is a choice. But polygamy, you are born with it. Conversation in the that is all baruti ba mathalle patlaka ka ho tjola ha ba jwele baruti ka ra kereke o bona bana ba tswana le baruti ko mmono ngwana sister ngwana le aba pala ke bona aba pala pulpit. Oh man. Our connect a little root. The chief Asha Hey, doctor. Yeah. So uruna buntate, I believe for candidate because when you sit down with Shabbat Baruti retrial so much. Really holy. Marriage in that. Baruti reba exposed every day or literally polygamist. Really Baruti ran salvation really polygamy. So now that is why you kill a case as well. I can see the camera closet. Dr. Naxans against the choice in I can see the last of monogamy. It will allow to Dr. Mamiri Guna na senda WhatsApp mona. Ara happen that waka tlung are batswadi ba hae ba tlile pele. Oh, happen that waka tlung are batswadi ba hae ba tlile pele. Ha batle re phedisane re bontshe batswadi ra gona ba le teng re ikemele. Hobane hosane re tlo sala re le bang re tsebe ho phedisana ba le siyo. Empa kai go ki bua le lejwe batswadi ba leader lenyalo laka keto ke ya bona monna e mong le e mong yo batswadi ba e batlang pele ho mosadi wa hae lenyalo le na le tlo survive lenyalo leo mosadi wa teng batswadi ba hae ba tlileng pele a le tlo survive lenyalo leo bana ba mosadi eo reng bana a reng bana ba ba tlile pele lenyalo le la le tlo survive kapa monna ya reng bana ba ba tlile pele a le tlo survive ke bana ba tshwantse ba tloelle ba nyalane le batswadi ba bona. The only thing monna ya ratang batswadi ba hae nka ba sa nyane nka ba nyalana le batswadi ba hae. Doctor, I'm telling you, le mosadi ya ratang batswadi ba hae feta monna hae nka ba sa commit nka ba nyalana le batswadi ba hae. Because you know reating now reating when umunyetse uphila le na ka tlong, but you are going to be the second person. You are not going to be the first person. And you are going to be the second person in everything. The decisioning, whatever you live buang, or sometimes consider bana ba ilindi number 1. Ili batswadi ba hae kapa na prof if nga tsona la ke pele le mosadi ya re batswadi ba e ba tlile pele nna nka itukolla le go sa no se nna ha nka nyana na le mosadi ya re bana ba e ba tlile yes
You know why? Because the biggest problem, bar good for you, but they are not good for you. For you, yes, doctor. Now you are going to be forced to win. Good for you. It's like when Mosadi au forced to rate bana bahai. Basa rate hi. Bana tantatabo. Bueno, ibile ona bana basa rate hi. Ka tsobo. Ngane ba mo furfi. Laura ba padisa. Mini Laura monka wa o hata hona dizepimo. Or aya ating 12 tshware ke di crème. O ka rongwe ke mayo. Ebe mo hata ra ska tonketsa mix. Ona le ba sarete, mamirula le ba sarete. Ko re la a rongwe ke mayo ra utlisetse dijo go tla ka tsona tsele. Maya ntse le ka kitchen go tla ka tsona tsele o mona tla duma tso ka plate a ba yetsa diteng a ba lo nyamela ka plate nne ga o ntse o ja sa ke ntse letso o nkile namentswe e beeletse ka thoko a ona le bana ba sa rate so you can imagine how company mosadi ana le bana ba jore bo tshotse morati motho ba re na o sa rate bana ba ka o tsebe nna 100 yo and doctor ba bangata ba sa di mana le mentality yo wa nna ngwana ka o thole wa utlwa o bua ka di intentions tsa monyala ba ba o jwetsa hore na o botsebe a buti bana ba ka ba tla pele ana o zanyala mo le lo rena re tswate Kamnete how so prioritize ke la le kere ke Gauteng ke tle ke tatetse aka kere ke lo nka monehelo ka moreng if balo la ngwana mshimana tla le lo nkokwana hona mo ke robalang teng ile le 55 ake di pakeng ne nga nke mautwa he wa be honna anke hlwa be o mai ko mo ngwana o ndra ya hore ke ka la mai ke be ke potsele hore ba buile batho ba you know really set up I'm a very icon. I don't think you have another I say ore ke bana ba re ha hla o tla tsama hamba ya hlaro ha puntu I'm a boy maya ha nyamelo right o itsa le anya dinja amma ya hlaro ha boy puntu na ai kona Mwamili waka mpata ka di uhloko jwale jeka ki doctor. Aruna baba mo no fana ra le tsela le mo be ka teng o tsile man o mo bapadisa jwang ko ha sunei ra o tsetsa jwang tsona le ntata e ko re bolo o ritse o mmae marungana yena ko ona mo ko ai kona ai khona mama bana baba bitla ai no o qoelo go mga ai era baratema ene le bana ba ka ba binyana doctor ke kutlo bo ma bona hlile ba batla ba le batsa bo ntata bona ba se ba go wena o pa o tsa le tso go wena papa la utlwa wa go bitsa dedi o tlo tene o ara hamba ya nyamero ba ya ke dedi hamba ya hlora I come to daddy o ka wana sa go itsa ke dedi ile mara ba se khoa ai ba se khoa tla o ka bona ba hana le ka di remote a o se remote wa hlotha ke na tshintshang so sena we jump with the jumping castle ai kona no ai ere go a nje mama me di kona ska le na ngwana o la hlo mama me di wa me sima ho lo tumela hle
Ntate mpatsa ka di bohloko ke doctor ka mona. Lebo people. Iro wena o expect go mo rate maranda twa ha yena ha o bitswa ga khutla. Next. I know really, man. Thank you, next. Hi, doctor. You want to like someone are le bua nnete doctor le Mr. Bizo o thola a le mobe man. I could. La ro musuna tsosi musune phase. Ka mo musune di mahlo mo mulomunte. No, doctor, se ka bitse medi. A go ba jetse doctor na ba o fumana ho kae marang le di phone number tsa hao. Mamedi batho bohle ba mpatlang ke etsa counseling, ke etsa marriage counseling, ke etsa pre-marriage counseling, ke invite if na le lenyalo ba tla o nyadiswa ba bang ke ba nyadisa di seminar kaofela. If we etsa anniversary wa mema ke atla mamedi wa karata ba bang ke ba thusa mahala. Ba bang tsheke ba patadisa o tswa fela ro ngwana ya ratang ho nna ka ba rate. O tswa fela ro rata ka ba rate o sa rate o chat. Mareva mamiri ba metsi ma holo bona ja utla ja warata ba rata ke tla ba fa mahal so mamedi nomoro tsa ka ke 073 202 9079 ke repeat nomoro tsa ka ke personal number ya kana le WhatsApp if ba tla bua le nna ka romela WhatsApp mo 073 202 9079 ke repeat la patela 073 202 9079 mamilo ka ratang kanti e ke teng TikTok o mehlena ya Pastor November and TikTok ke Pastor November kapa Dr. November kanti Facebook ke Pastor November and Victoria Faith Ministry ke dula ke le busy mamedi ha o ka mfollow fela di tla o fa di notification ha ke le live because lo sa di tla be ke le live radio nyengwe sa mo ke bua ka manyalo le ka the relationship mamelo ka ratang mantswa ka o qetela ko fela le rato ntse le teng le nyalo ntse le teng ja za tswena mamela ka rata impa ile bothata fela ba hore bo hloka pelo o be le pelo o motho le because ka nnete bona ba ntse ba le teng let us not give up for manyalo ka the relationship because tintse di le teng ke re nthongwe le ngwe e o batho ba nang le yona ho tsho re le wena ka ba le yona engwe le ngwe batho ba nang le yona it's like when batho ba na le chelete it's just that runa ha re batle ho re nka hore dintho tse ding di ke tsa batho ba ba no manyalo ke nana ke batho ba itseng no ke nana chelete ke batho ba itseng but each and everything e o batho ba bang ba kgona ho ifihlella le ho ba le yona lo ena le mamedi wa metsi moholo o ka ba le yona ntho eo ha o rata wa ikemisitsa so mamedi ha e ka ba hona le batho ka ramanyalo hona le batho ba thabileng ka ramanyalo hona le batho ba ka ra di relationship ba thabile le runa mamedi we can do that ya o qetela ke hore let's make sure that mamedi ha re ka ramanyalo re itibatsa mathata re tsong hona le ditsotla tsa rona we enjoy our marriages le di relationship tsa rona thank you mamedi wa metsi mo FM in la bedi Dr. November wa tseba re ha le teng jena na ka nnete re di tsankolla o tshwanetsong
o fitlhela mo re fellang teng o fitlhela la bobedi le tlang o tla ba le teng hape Dr. November wena mamedi wa ka ya ratang ha ile nna the sheriff molla o la sephetepheto tsa marato le manyalo ke re ho wena tanki hangwe tanki habedi tanki hararo bye bye